No. O te toe whatalwha tu Samoa, i so se tawhanila lulangi o loo mawhai o na e whaafonga malangona i nai le tautua man au nanga lau si whafonga o tai a fau. Pai au masui o le nei tautua, ia so te tasi ia mātou te whatalwha tuai. O whelava o le ke lope o loo mawhai o na o loo e nopia i ai, mau mawai, a o mawhai fōi o na maua siavano wha auro. Ia e mwhai ai o na tātou whitapa i le nei vaenga o le afiafi. Lea ua tea le tūlai fitu, ia i mātou i California nei. Pai pēru leo i oe, pai masui o le sifonga o le tai au fōu. Ia mātou te whatalo whatuai ia te oe Samoa. I so se tawhalaba o le nei lalolangi o loo mawhai o na mafuta mai ai. Ia o manatu ua aluatu fo i le teles o le aso ua matau na rifo le petu o le apai. Ia ilona no whanga fo i pe au mai au o le pōngi sā. E pula ua ia pu le tele o i lātou sā usu. Sā usu wa i whi au mga aduenga i le tai au. Ia le ua ngai atu tele ua taunu ui mau tamalawa. Ia i le taum whenga lava o le whatu ainga i atu nuku mamau. Nisi foi ia o leo o tapena ua anga i atu i ngā duenga ia o i latu e ngā duhue le pō. Nisi e manava mai le midnight o nisi lava e wha awau se ia au lia le tūlai ono le tai au. Ia pei o le tua i ngā olanga le na o le olo o lai ia le tai aspra. Ia po i mātou o lo nofo i atu nu e ese mai moro tātou atu nu. I le whaingo fia le o langa. Le whaingo fia le ola i whafo nei. Ia, ia le tatununga Samoa. Ia e ieila u malo mo re te nimo mua i lunga o le tātou po kalame. Ia le fionga. Ia pe i chef tau i ili. Ia le fionga i le matua. Ia o le pongapo i o le ala taua. Ia isi temi o mua. Ia o le tu la e bal. Ia i mātou nei. Ia po le tu la le na e tasi le awa uli. I tonu o Brisbane, Australia. Ia e manatu le fōfō i lea au auna. I lau tō whapoanga. Ia o lewa o na ia i le la tau tua mai au unanga. Ia ma le fionga ia bui masina mua. Ia a e le taina le taimi fo i e whiro ia i ma le au auna. Nao na o papa i atua tu e patarapatu Samoa. Io e mai ia i le tai sama o tu manu asi e pa ia film putu. Ia po le tai ula fo i o te mai tai. A toa ia i o sa mau fai ngā Samoa. Io e o nao te lenga lea o le Samoa atoa. Ia e mwhai ai o na o whapa iatu. Io pa ia mau mamalu. O e o le fue lave lave. Lei ia i vivia e au au ngata. Le ai se poto, le ai se babe. E mawhai una iau talaina. Vaenga ia Samoa. O pa ia
au faigata nu'u atu i palopolo o i latou te ia vaega ia o le soifua ma le ola ai iai le talitonuga i le mafai lava ona tu'u aunoaina ia le matai silisili o lo tatou atunuu o ai le matai silisili e mata i ai tatou uma i le atua silisili ese o le matai sili o le atua poto o le atua silisili ese faafetaitele le atua lo matou tamae a ua matou aulia ma le manuia lenei vaega o le aso manatu fo'i o le amatalia fo'i fe'au ma galuega masani o lenei aso ia i le iā se poto e mafai ona ia autalaina le mataʻisau o lau fuafuaga paia na paua lea o lo matou fia faafetaia o lau fia ona o le lau mea alofa o le ola ua iā i matou faafetai i lau leoleoga le ulufafo ma le ulufale o le tagata faafetai i le taimi matou te ta'oto i foai ma ala i le taeao faafetai tamā i lau tausi i so o se auala faafetai i lau fa'aolataga paia o le taulaga e tasi ae afe ia tamae faafetaitele i le fa'aolataga na ia tapena mo matou ia e tatalo o fuafuaga ma tapenaga o lenei aso i auaunaga masani fa'atonu folau lauafio fa'apopo mai e laufio mafauafauga lelei leoleoina le loto mai le ita ia ma tulaga fa'apena leoleoina i matou i manatu ma mataupu talanoaina ia tatalo fo'i ai latou e maua le taimi fa'alogologo ma fa'afogafoga mai ai ia maua se faleaʻoga mo i matou uma lava o le tatalo faafetai iesu faamagalo matou uma le toto paia o i keriso lo matou ali'i ma le fa'aola amene ia tatunuga o lea ua tatou ave le fa'amua ioe tatou fesili lo tatou masatai i lona auai mai na te ta'iala na te muamua te mulimuli na te si'omia ia lou soifua ma lo'u ola o a mea e mafai ona tatou fa'atinoina o ni galuega ia o lenā o le mea taulia o le mea tau ia i loa e oe ma'u le tagata ola lou tagata soifua ma lo'u tagata ola e ao ono tatou manino ana leai lea alofa tunoa ia tatou te leo fa'apenei me lea i le mafaiā ona galo uiga ia o le soifua ma le ola ia ma le amataina fo'i o le taupua ma le aunaga ioe ia e pei ona taumafai atu ai ia e lumaia o te tatonu ia o le tatou aunaga fo'i lenei ia mo se lua ia o tolu fo'i ninai tula ia ona fa'amae atu fo'i la'ia lea ona fa'amoemoe maualuga lava ia fa'ataunuina ia fa'amoemoe uma ia he would be right back si tamafai atu ia le tatou link lea fa'amamoli
Ia, manatu faisi tele o tatum tau ia asoa tuai lau fita whaafonga o le nei aso. Ale uma foi nei, ia mane foi le o tai au. O le tatu te iai lava masalo pe to e tasi to e lua vai aso. Maea ia whainga malanga whatamilo ia o le savalinga o le alofa. Ia le ala para whaapunga e whaupu ai ia le roadshow o lo aluai wa mantauria. Tatu whaasamoinga la vai tatu e langolangoina ia le bang whaupwhai. Tatu te whaasamo saoa ilona winga e le peila whaasamoa a ilato hui e peita i le roadshow. Tingana le sao upu au whaasamoa ia whapena ono lea o le mea whaamawhauwhau. Tau te tala noa loa i mo meo whaafita auli o lo tūra i mai le temi nei sama. Tatu te le tala noa i sisi mea. O whaafita auli wha le mawhauwhau. I le mawhaina tupu main whaafita auli se manawa. Ioe. Pe tupu main whaafita auli o taringa, tulou, o fufonga. Ia, pe tupu mai foi ni whaafita auli i lo patua po le ansi siwanga o lo tino. Ioe. Foi le mea nere ina te le tuala utala noa o le mawhauwhau e whaasino i lo loto. O lo loto e whaasino i lo mawhauwhau. E whaasino i lo whai ai tulou. E anga upu sao tala na o le whai ai o le naunga. Me whenon tino ngā ruenga whai ai. Na, o lea, e pāmu whapene le whai ai. E sea, whangai ioi le mawhauwhau. Ai mate umana le whai ai, ma le mawhauwhau. Pe mate le patu. Ioi, weno whatu no uo iai. Ina ua whaale tonu le whatu. Ia ua whaale tonu mea uma, ioi. Tau te whiu ala tau whaamatala Samoa ia tūlanga o lo tūla i mai. Le ngat ene na o Samoa, e o whare nei atu no tele. O whaafita auli a tūla i mai. E le tupu mai i lo manava po lo patua po o vai po o lima po e a fua uma mai mea. I lo mawhauwhau po lo roto. Ioe, a o whanga solo la ia le palauloina o ana batau ia ma meo tūlanga uma whapena. E leo iai se tūlanga le lei i vaenga i e tolu. La tatu taranoa ia i vaenga i tolu pe ona iai ia le whatuatua i le tua Samoa po le fast. O le vaenga e puipuia po le Human Rights Protection Party, HRPP, ia po le simanga. O le SUP, Samoa ua poto, ia po le Samoa Uniting Party. Tia ia isi vaenga, a waile o ni anatu whaalau iloa. Petai. O pe o, these are the main three main parties. O leo lo compete i le mea lea. E sila toto ala i Samoa, i mea ia o lo whanga solo nei. O whaiva wha le mapau. O le, e ala ona whaalau iloa. I leo whaalau iloa i lunga o seisi lava mea. E whaalau iloa i lunga o whaiva o le mapau. Ia, e le to e tau iso. E le to e tau mate. O tatou mata malawa iai. E te mai moane, o te tala, o te mata ia, e whapena fo i lo tatou anu po whea lava le mea o latou tilo fiai ia whamoimoenga. O mea nā le tatou te sila matutoa ia. E leo iai se tatou whatango fie e turi loa le amatanga. Same routine. Mera vai o lo amatai le lato whaalau loa e uru whale loa. E le uru whale loa amata lotu.
eu fale loa ia fa pelo fa tulima yo e fa talo fa mai le tu malo fa talo fatu ia on fai lolo sin tala pupu nga ye lo e fa mo me tausa pe e mo la ile tu ata vale o sa mo na sa we na mua ina o tau nu tala le yo ale mena mali na ona uma o le lotu o isi vaena e tu e muri au loa lava i le latou tustusinga o latou faamaumauga o latou ana vatau o le latou faamoemoega autu ua uma ona tuulaupua ia ma ave i ai ia mafofauga ma le faamoemoe ato mai le pule ai tumalo uma i o savalia o le afa pea ona faataunuina so le la iti la mea ia a foi le te fai atu o faiva fa al mafaufau ne ia o lo feangai ma le tatou atu i le taimile nei aioi e le ngata la o faiva fa al mafaufau i le tau atu i le atu i le faalau i lo atu o le vaenga faufai ma ana mataupu talanoi al fa moe maualunga lava ma le aunga o te ia taunuu mea ia faataunuuina mea ia ua fola i le atu e lela i titi la e lela i titi e lela ai titulaga ia ua tatuvaai ai e paua o lea e fou mea ia e matua fou lava ioe mo lea o le faalau iloa o le tapena o le ana vatau faakalena mai mea o lea mea ma lea mea taimi ma lea taimi e o'o foi lai tulafono faafaiga palota ua tatou vaai atoa pei ona fai atu ia o pokalame ua tea o le siitia o mea nei e siitia faatasi atua ia ma le level mafaufau faatagata sitiseni o Samoa e le faapea siitia le maualuga o mo mea faalau iloa e tu mau mafaufau o tagata Samoa sefutausaga auaga e tatau na pi i ama mafaufau o tagata Samoa i le faagasologa o le olaga i le taimi lenei ioe o le matautia i o mea ia tatou te vavaai ai e le osni matautia leaga matautia lelei e ala na fai mai isi o vaga i leaga ua latou iloa e lē o latou na faamaʻite i mena leina u fai atu o faiva faa le mafaufau mea ia e afua ai ona na lau e lesi le loto leaga o lesi e lau e lesi faamai ua kopi lesi a o le lega o le sinā tamaiti ioe o le gagana lenā tamaiti foi e leʻi mau le surugo ie lea lua fai mai o lou tamana ai matou fale a lua fai mai ese le kopi o ia na ke kopi lea ma lea ai ngana very very childish o lo tatou whanongongo i tele nei o tele lopo le asau muli au loa i oe i whainga o sa vali o lo patini nei o tele o lo taimi o lo muli au loa i le whatuatua i le atua sa mo tasi o te o ngatai e mata ni me o TV e iai le me le no anu lo taimi e tau no mata umai vaenga i to mai o se mele lei a fai foi o e pauane mele te muri ai o le road show al fatuatua i le atua sa mo tasi o la fautuanga i ate o mata umai to le mata umai to le mala to fainga o ala to tifinga o lo faia nei i le atu io tu sa le o atu e fofola atu o la to mafofonga ia Samoa melana no fer toi foi a fai o si tia level so me si tia foi e level fa ale mafofau
tangata nu o Samoa la tu te tali ai mea la tu te fetu na iai which one is which la tu te fetu na i o fe tonu le vaenga yo ai o le hecha pipi e fou ia la ton melea e mo i wa levo na il malo ai fou ia i la ton le melea o le o e sava vali le nu i tangata nu a foi pe no fai atu o le hecha pipi la vai o lana lava o na lava mausa e masani ai o le no atu le no foari ai sava vali ma ia ile atu io ai sila toto ai lo tala le fai atu o le latou lava mentality na iai mai le pasu tau sanga talu ai i o lo ina fili le atunu no nofo fai ma fai pule o tu malo ua mai sa fai le kapeneta fili pale mia mana o le latou expectation e sa vavali mai le atunu ia i latou peitai ua siitia e le faatuatua i le atua sa mo ua tasi le level lea ua ese le pola ua sii ai e le faatuatua i le atua sa mo ua tasi o le ale le pola ua ese ua lē sa vavali mai le atunuu ia latou a ua o latou e sa vavali i le atunuu luiga na amata ma ina me o le soifua ma le o lauauna e te lē nofo alii ai faamoemoe sa vavali mai le atunuu ia te oe o le tāua na o le unique na o le mea lea o lea roadshow ia laga leu tatou faaigoina faapalagi pei ua ioe a le tatou atitilo i ai e mafai tatou faaigoina o lau lea faaigoina i ai o le savali o le alofa ioe o le savali e o e fesiligi a o foi na fesili pe a o antutuu le loloto winga o savali ia o aisinga o mantua fo i le mele na ma sani e tatou atu ia so i e vaitemi o so fiafia ia inu o e masani e mea ia sa o tafao i sa napu i le si vaitau au lai titi a ma o foi matafao ina e ainga tonu ale o to ina ingo ia seve o lona paritua le lo tua ia fioi ai ua maliliu nei tangata ia o seve la o na uso i fui maono lea mimio ana ainga tonu ala le na maoi masi o lona tina o tausonga o lona tina i e so fa ia laulala le tuila e pa fo tuila e pa laulala maoi la ina tuanga umi fa ingo tausanga mata o le mela le no mata winda o le mele te no te iero te fa longo tu mafa ai o sau luma o le selo o le kulele o le kikala o le fala na mai ale luma tai luma nei toru fa lima ia siva fai ia a fai ala ti o ta mai ali se so la inga la tu pa tu se me alo fa pora inte fa savali tuani lisi ainga ai nei mai ti lo le merna minata o ai singa pe balanta tu ti lo le mela le roadshow o le ai singa ua le male matipa paiva fa le mapau pau iore e alen fa feta la le urian mali to se o mato wo ile atunu e ao mai iore e ao mai finangalo e ao mai le manongi o le lolo ia na to te lo uma o upu matana ai le se mfaino na o se manongi o le mea o lo tam fai fa matala i tangata o le au na le lei e le fa tari se sau tangata ia te oe e savali le tangata au na le lei e fesili lo natu mea lana e fau i atu le pa malato past 40 sanga in power 40 years in power they never did this nang foi ele iai li lato vocab le mele ele iai li lato ele tau iai le mafau na sua malia le meta o sau fa ile no fuari ai o mai le atunu ia wa
le ale tatu vai faafetai ua tamamai faafetai ua tamamai le ale uiga o lau tala ua tamamai ua latou faataʻitaʻi auā ana lē faataʻitaʻi nei i le mea lea so mai le ausoi lei masesi e palota i le ia latou ioe o le isi mea le ngau taʻua le mea lea o le faiva faalematofau. If I were you, sailele and Naomi, ia po tuila e pasailele ia mafia me Naomi. Ana whapea o au o oulu. Tu ulo waita. Ioe. Pa mamau ua loto i le lauli e le malito. E pau ana le whainga. E mawhai ai ona toi li liu ma fau o tanga. O le tele o ruwaita i a lauli e le malito. O le fuli a tua na o le iwa se fulu pasene o Samoa. Ioe. A whai e whaiva e whai ni o lua e ni o lua ma fau ata mamai. I o lua i loa. O lo lua ita tele le lauli e le malito. O le fuli ai le nao tangata o le atu. Maro lofa i le lauli ale marito. Lea o te leo whapeo te whai atu o na o te lea, o te leo selu po i se lauli ale marito. Ioe. A o le leava noa o te whaasoa tua i a te u. Lea lava o tatu wa ia. I le mea o lo whai nei. Sa bali o lea lofa o lo whai nei. Ioe. O lea. Tai tasi ai tu malo. Tumu. Mu fa solo atua. Ai ale i tapipi. E se vaila il sanga lua, sanga tolu, sanga fa, tolu tu malo. Tolu tu malo. Apena foi se la fai. Ele tai nga tusa. Mai tu malo tai tasi ia tato ola i fale la tai. E mesa tato fa pea ai longa po le asiti lo mai. Tumu. Pa solo mai i ainge tai o i tai manono tulanga nga. Pa solo mai i sanga tas. O tu malo ia le tapipi. O tu malo ia o lo tu malo toi sui le tapipi. Sanga ngalua, sa fatalua, sa tu ele siri o le fatu tu ele tu sa mutas. Pitai. Na toi me ese ai alu le sap. Leo pe o lea o te tamwhai tala. O le tapi ki o le so. O whaiva o le mawhauwhau. Ioe. O whaiva la o le mawhauwhau. Po o whaiva o le whai aiola o le tangata. Ioe. Leanga e le mwhainta tūlanga o le upuai o le mawhauwhau. Le se teimi whainta tūno whatu whaanauna. Ai le se nauna le mawhauwhau. O le veape. Aisia, leanga o ngā ruenga le mawhauwhau. Ioe, ngā ruenga le mawhauwhau o le whaonga o le whai ai. Luwinga la nā tala, o mea la i o lo tūla i mai te mile nei. Tau te taamilo. A o ina mai le mawhauwhau. Na mea matanga mea o mai ai. Ioe. A o ina mamai o tatu mawhauwhau. Na o tala te le whanongo i ei. Ala of so ni la le fa le mawhauwhau. Ia tuila epa. Ma fia me. A whai o iai ni o lua mawhauwhau a o ina le lei. Tuu lo lua lo to vale i le lauli a le malito. Nanga ile o maumawina le whai ai o le afoi. O le lauli a le malito. Ma whatua tua i le atua samo utasi. E counter mai o lua. Ioe. Sila foi la i ele mama i o mawhauwhau. E o ala au o ele palota. E ave lesi i le whamasino. E sau lesi tawana u leo e o lo e arrest. Ioe. E utu e lesi le pulu. A whapai lesi. E ma se me lilo. E sia. Langa o whaiva le mawhauwhau leo utatu iai. O whaiva wha ale mawhauwhau.
e mate lo fai ai le minoi le mafofa a foi la mena fai atu e ese le poto fa fale au ese me alo fale atu ia tatu pa aila le ua alu o teni e lama la mai le la uli le marito e lama la mai le fatuatua i le tua sa mena tau elo fa lo o to ia followers o e fa longo uma i baenga e lua ua na le tasi baenga to na to i loa ina ia le ese sen e ala lanu tala noa tu fa pia ua o i sui tau va fa olioli o baenga mai e lua a o ina tutu lunga fai i oe i sanga lua sanga tolu sanga fa ai ba ai ne i le atua luma na fai o tala le seli inan sau mai le au ba al sui fa olioli mai le au ba ele lope pe tam palo ta isanga ta sui aisia e oti fai vol ma fo fa o ani fai longa te tele o ye pe fa pe o ye ni fai longa a ona fai va fa le ma fo fa e pua ina mai le mutu e tau tala mai le mutu ioe mana tua foi o le fatu na te tiliva ina le mafau ia le message ioe a o le io o mai la i le mutu e fa sau e fa le message o uma na fiso ta i le fatu ma fai ai ioe so o le suina mai le au ba e fa i o le lai titi e tango ni te mata tu to ai ai a oti tu le palita ai ma ai le facial asia na te le fa ingo ina tu le pa o tu le pa sa i lele fa solo ato e tango le ba ai falling o tu ina le auto minoi luma ai ana fa pe tu lo o tu to pa a o tu nganga le o tu nganga le ele te taura na ita ia toina iana suia isia ianga o me va ai fo ia sui fa longo pe sui i fai vole ma fa o toina mele maua e muri au loa i mea ia ngangana o mai ai le ngangana atule e sau manatu a te loa o le whapalang. Whapeo e se public speaker. E te whaai e rurua te whaalongo tua ua pati tangata. E pati ro tangata, boss loa ma speaker. Ioe. E le mwhaina e alu rurua e te whaalongo atu ue. E le matango fie lo whai lo e alu rurua lo tala e invite mai. Ia, mas pati. Tu sera ua fo singa le atu e pati mai le mea. Whaila ua e sau whapena. Na e loro la ele. E leo fia pati le atu nui au tala na whai. A le fula ua tu no fom whai. Mas pati. Wa ai. O ina le leta atu mea na. O ni tu ngana whapena sisi. Mas pati. O lai yei le ma fau wola le audience. O lai yei le ma fau la tu e absorb. Ma fau o tangata nei lau message le ava e a fuai e vai le pati le mu fa tu fa tasi fale ato e te la ngona ai le alu lo fa me pati e o fa tu ele tu sa mu tas auto fa fa mai le au tala no atu le foi tua io o tu nga mena ia tu tele ni e messe la vola e tu nga me e alu luale le tangata o lo io lo tu tala lo fa le message e te ia fa no lo sau le pati no pas fo le tangata le fia le tu tala se longa e maui mai le pati ia fa tu e amata fo le lantana al mena le li le su la vola fa o fa longo tu ale ai ma sesi o fia mai lana na no fo la ile mtam fai anau e anau mai le audience si a vace pati
si tau fa mana ia ia tala le fai ole ngana tangata ino tasina tu so e lua ma foi malisi li le tu atu I le fi anga malia tu lo se yuli ia mawala bao o le kenu atas o le kenu la atas e sasa mai lunga manatu e fa mawalulunga le le alo to ho ia ia tu te fa no ia ona no manino le lo sana le fai ale mea la vale o le fai sa fai mai tasi ale suina tu na le sui le tu le mi ia la ngau te fa no o le alo o le fai au ia fai au so fai o fai ia a pelu ma fatua le sanga du tuana ia pa ona le suina tu la ilunga alu le podium fai ia na au na mai ai vai foi lai le fai au le tamale ma le sito rua len sa fa fai fai ai loile ina me le fatu la e oti fai vole ma fa a uoki fai vole ma fa o te tai ma sui te tai o le matanga i le wo fa fatu so a te tana te ta ilo ia te a mai ni se au vai ngai luma ni malo luma fai no fo mai la to Mrs. Mapena. That's very impolite. La tu te le o amana ia le tu malo ma le audience. No fo lai la tu le pa o te tai ma sui te tai. Pa vai le ang on me fa te inga ta io meni. Leanga le leadership. A fa per tu inga leadership le fai. Vai na le muli atu ai ia. Pasa fai mai la lo na tu e fai o le mafau o tala mai le tu malo. E fa pe fera na to atu le pule le tu malo. E o ti fai vole mafau. Ma tu a o tia. Ioe. Pe mai upo la tu. Te ia ola fitu nai. La na me o fitu nai. Fue luma, fue tua, fue ngā, fue la lo. E fua fata milo le mafau. A o le tau tala le ngutu se upu. Mea lana le na tau tala tu le ngutu. Toi tia tu mai le si lunga ta puni lo ngutu. Esia. Mea le mafau momo. Tau tala. E la sui e to luna whanau nongo i ele. Sanga lua, sanga tolu, sanga wha. Tolu vaenga na campaign le gathering lea. Ai oki le crowd. Pe a campea i vaenga te tasi. E lo ni mea la mita le whatua i le tua samu tasi. A ia o mana mautino. Lango atu le atu nu. Ai se a le nga lango. Al chana o te ia whape. A ore tele o tu malo ia. O tu malo le ta pipi. Sa whatalona lua. Pai sa napu. Tumu loa. Aole o ile na to ile si numer tasi to ina. Oi, le ana posini. Ile lopo le asan va ai fa ale mafau. Ile lango alona I tu malo. Ile suita mai tai fo. Ale fa tua ile tua sa mo tasi. Fa ai la I ai sa. Na o foi le ina tu la va noa. Wala aulia le malito. Ia. Tio meia o fema nap o fese utala I lutu malo. A fa pena e matamatai. Na tango le e te matai. Winga pa alia. A fe o le tenu te aisi. O laua mio tau safia. O launga ngana e te aisi ai. Nanga le winga sa o le mea le fai. E aisi lea. Ele o e aisi ni tupe. E oe aisi e ta tala mai le tō whā. Ia ta tala mai le tō whā, ia tō mai le pule a le tūmalo. Lai singa na. O le sāwali le na. Tātou te wha perita nia nei le upu o ta ia le upu le whatu o sāwali. Sāwali o le alofa.
I le upu lata mai mananga ngana lau tele o le aisinga o e aisi i le atunu ai leo lo sa fa me lunga no fari mai aisi no fomali o masani vale to nga me le fet masani tangata i le no foi lalo e nga solo tu le tunu masani le mer sa fa i me no fari ai o tu i le tunu e foi i ala o le tutu lunga vai ma wa i le podium na fanga me le podium le mer pulela palongo le la audian malito wa aule amal pulela na a mata me le lua afe lua tasi lua sfulu lua tasi wa ma osia ma tongtongia pulela sia na foi tongi lunga ta vale la o ti la o ti ola a o winga na pulela e ti angi iai vai o tangata tu ai pa ali mailo na fa alo ile tu ai le ko o lima mai fa pe male mai ta ino asole ta ino to ale pati to fa pe eli tu malo sa kon fa pe sa si sale se o le ku malo le ko ke me ko ke ai si ai o no fa ngo fo ka ko me le fa pe nga se me se fa alo pe ala nga be ko podi me ko me mo ko ko ke mga ku fa fi au ma mai lang fi au fa le nga le nu ko sa fa i me pi o kong ya nga isia e o ti favor ma fa fa nga fa favor yo le ma fa fa le o fa tu e o le to fa lo loto e le o lo degree tau te o lo i me lo pot se e lo oe i la ngana e lo oe i la ngana e pere na le tala sa mo le lava u te tam fai atu ina ia fai malie o to fai va fa ale mafu fau anga ngana foi lumo i tu malo so le fai malie o fa longo la i saunanga a napu te i seve fui mo to fa fonga la iai pa i o le malo si fonga o upu fa lolo na tango ne te sila i le tolu lea tu la epa tia me ma le la aulia le malito au to fa fonga i ai le ngana e vala i sini e ngana fa alo e sau wale ngana e na te au maia lo mafo fau na te au maia lo loto na te tō maia lo i mata i whafu ese leanga o tangata o ina e mātua i le ngana pui whamatala i loa oe i lau ngana e le whape o le winga le upu e loa oe o sa moe lau ngana pe loa o tonga e leo le winga na upu e loa lo tangata whea ngai mau mātua i lau tautala e loa oe i lau ngana not so much of whapea e loa tonga i lana ngana e loa fiti i lana ngana e leo le winga na utala a tu o lau ngana samu e loa sa o oina le oe e o mātua i lau ngana ya na sile ta sile me tau e fai i ai lau fat tau Samoa yoe o ia i no matamatai ta sile me Samoa e awa on tatu ai fale mafau i ai o le social media ma platform ese umaia e leo se decision e le mafai e se atunu na latou te ena mea ia o le development leo le lalolangi paiva pa ale mafau au lea lana fai le tala atu le epo fai so atu le epo tala le pame o lana o le latou apatua i totonu le social media maybe the time was right ai le ese fai tuto ai mfita puni e latou pe te tala latou ia le meta social media ese
o le mea le o solo e o ia to e lau e o ai mea ua e le o se me fai se tisi se meki na se malo pe fatanga pele ia ana o tu fo i le taimi tu pua ia mea ia e le mfana fai ai ua tatu te ole tupulanga ma fa pe mai o tu le pa na matu fa tawar sa mo chao i ma property ale tu ai avatu tonu me ta ua i ole Vodafone malea ina ia mafai ona feso ta mai matua ia la tufana trust me ele ole purpose na leina na fai na on purpose mo mua it's all about money io ai ua tatu te io fa le ma te fai tau tua fai va fa ma fa fa pe o le ua sold out ia le aseta le ia le samo chao la le telefoni company telefoni le pena ave i company Charlotte pena fa tau fafo po le lava le lava fai tu le tala ele se mea tau o to ia le latu to tono le social media ile tu platforms se umai e once ai le telefoni le meta o smartphone smart TV yona ma ele se mea fai ai se decision making a se malo pela tu titalia mea ia pele ai o mea o le so o tanga leo le lalolangi o faiva fa le mafo fauia o le lalolangi e le mafai e se atunu na tena io sei bangana sei na tia e tão fai assim e te America ma platforms se umai ana tu te fai io da sila na point o te fai tu ile HRPP taufi au tu te tau au mai mena e fa se tu pulanga e fa e ole tu pulanga e fa pe ai tanga o HRPP la lena ma foi no o tu il social media Facebook o le kuko malea o me e benefits o mai ale la lolangi ato ele ai se me fa pe mai a me o matona matua me le ai e solo mali e tua me ia e al watu fa tasima me o company telefoni io me o mana fa tau watu le mo le flat TV le masani le lolangi smartphone, smart TV. Wah, lang nem find tao fir malo le may yula inga fata watu le lato smart TV, big screen TV. Wa uman big screen fo le fa pengile lau kele pise lau kele le ngo. Ade wa rote fa per man infiniti. O le arche TV te si yeto ta siana oi. Ioi. Elo swinga na lola. E lem fai tu le pa fa fonga le mai ma. E le fai na tutu sa moa. Ai ta avili laulangi. O se atu nu valia, le tutu, mata, a o alu le ta avilinga o le laulangi. O se atu nu peito sili na vai o na tai, pe a tutu, mata, a o ta avili le laulangi. Ia, isa pe septa. Le ana puta tua tueni. Mai le tavilinga o la langi le na tu la u del malitoa ma le fatu tu ile tu sam tatu wo oni o tatu pe o ne masani o tatu no fotu no fali ai o mai le tu ya tatu le ai enough is enough tatu sava vali tatu tau te ifo ile tu tatu to tuli ile tu e to mai ala tu pule yo wala e sa pese winga na o tangata ile male mativa winga na upu e o to tuli ile tu o e ifo ile tu o faivo le mafau e sa pese e o kilo faivo le mafau mena le mau io ai fa fetaia o to manatu se o to fa tai o tu te mama fa ngale o fa tai tu yer kopi le se upsamo o kopi ai o panangi o le fa tai fa fitai ile tua o to lo fa tai
ai wala le mama fai le mea na to pele tu te aki mai a me fo le fata te le ai be real to yourself oi na tu te fata tai be real yoi o tu te mama ta uno ku fata tai fa fe tai o ye se va nga tu te fata tai yoi o sava vali ile atu o fo ile atu o aisi ile atu a fu le te fai e sui lo fai vo rua ma fo rua tu le pam fia me tau ye lon tanga tai e alo fai au wala na fuli va bela tu lu fai ta fo ia la u le malito a fia uma to e fatu tu ile tu sa mutas se vai e lua ana batau lua sa vali o loi te lua aisi e lua fa le anga tu mtangata yoi au e fa longo le na batau le folanga ye fa ele ia se temi o fa pe mai ia o lua me a mama na fesili pe uma se le au fa na fesili tu le pai i lungo meio pena fa ila la fesili o te mo mi sa tali fa mon ona o le lava ua sau o lau fionga lava i ai le whaapunga e pule le malo i whanua samo. Lau fionga na whaia upu o whanua samo e pule le malo. A sau le tali le tuina, a mata mai le la aulia le malito. O le matua i vala e ta a milo ana whapem whainu wala o sale. Se kalisao le fesili ela camino pepeno a penga ele calçar facili uma le lei l'Italia facili yoi uma le lei l'Italia facili aya you went around the bush camilo solo tali ai le fa pe mai yoi o le fa pe mai ia e sao na foi lana te le e once ai lisi ai le fanua tau samo fanua fa le anga e pulen malo e le to e pule e sao a ho foi lana tongi lisi o fanua ia o le fitu valu iva se pulu pasene e alu le CEO po ai alo lo yo e mo le CEO le rent ale titia si pasene e alu le owner fanua le lis le alu tu fa longo mai me yo le alu tu fa longo man manino samo le anga o le taunga mali o fea lasi atu o fea me tu po ile lo fa yeto ingata pesili atu ile pule o malo ile ifanua o samo o e mata tu fa goinele o tala le fai o le pesili a tangata ale o le avaa ia o sesia po fenga me pesili le mele ifanua o Samoa e pule ne malo so le asau le tali so le tua fanapu asto ino lauti ioi matua e alu ni te ta milo i mele fai i fatu tu ile tu samutas so lele mawina le temi na le pau ale me apa mai o le reference le fai mai le vanga na fa pele pauana au se upu foi lele o le matua fa sanga me lauri e fai le ofi e se me tasi fa pena ia fa wau tatu tano le o mata tu malo ia manatu samo le ua fai vai se foi lo pepelini yaso le tatu tu nanga mafuta mai ia mai API fionga le matua fonga le latoa fionga API chef tau ili ai le foula ia te Samoa ia le fionga masani lungo la me masani ia ma le fionga ia bui a masina mua ia ai morte mi mo mua lea ua mafuta fo i ma le fionga ia API ia e morte la tu nga fatai ona o le manatu ia e feso tai ma fai ia se tatala ia morte mi mo ma tu ia nei ia vanoa
e te sau no fa filo i tatu atu ia ma fa ai ia tu ia lo foi tangata ai fa te tele mo filo inga ne yaso ma fa lo pe palo va kai o longa le mai le ma no la ngona le ya malo va kai ya boli le nga va kai fo le va ngor ngi ya ngi yaso tai o mo fa ye yo ngo mo fo sia va ngo fa aulo ya ka mo fai fo e karia ko fo ile kulanga fo ile fa kala ulo mai i kulanga le bo se felo inga ba se fa so ya wa e fa penga le nganga taua ya o le fa kai le nganga o le kako kapa au siri o mo ya va ngo e mo fai ye yo ka ko fiku fa ya fa so fo i maka open fai ngo o ye ka ko malosi i kulanga o ka ko o nganga i so se kaimi i o tino o mafau ya mo le nganga ya o le nganga le ya a ye manatu ya ka kisi ya le inga le tua o lo moni mai lo so fua le maka waku ya o lo mawulunga por fa so fua le tua i lo so fua ilo so fua le tino ya o le maudi ya ai mai se foi fa ti sidio le nganga le makawak le makopi kongu ya mo ya makou ngai kai ya o lo fa ya ma pesil fulu ya le fo ka uma maria ku maru dul makopi kongu ya ya merkala le ila ses paula nganga va fikai ya o le ai maulunga ya le pule fa so fua le tua ilo soifua ya ma se for ku langa kopi ko ngui ku langa lo Samoa kupu mai ya ai mai se pa anga masangi ya ai mai se ya la u fa fonga o lo fai pe ma pa anga ya ku langa o le fa soa ya po le fa kama soari inga ko po kalame o le si u fonga kaya fo o le kaya fo ya ya o le nga fa tai le fa kai fo le nga ba ge le fe ro inga ma le fioga ya vui dinge kaya ya ba wai kala o lo manatu ya ma ge fo mo ngo me fa ska kala ya o le nga fa tai le ka ke pi ya ba kwai de kulang o le u ma ma vai fa ka o ko fo kaya o ma ba o lava i dunga ni langi a maka mai ai kaya o ka ko ngar ya pi ya ma ku ye sao o la kaua ya por ko inga ba la kaua ya wale kulanga ya ole fa popo ku le lo suga kulepa tai te tele tai lo fionga swafa fionga matua tau ili leo le ngang fakta ya le ngang fakta i le tua o mo se ta vanoa ia ta te fasoi fo ia tonu e tele peni temi o le ata filo ia i fa o langa ua uri taia tau so ia pui mai nei foi fai yo e ui lava ina ua fa to fa solo muli lo so ma le fa mo na tuli au roa ia i ui le ya ele fai so tatu loto yo o no la bole tu malo ia sa watu la bole so el watu ai e finau na ia tau lau fa mo ui le ia ta fa o ia ta ua le ua foi por kalame ia e pe o maso ma le fionga ia bui pe no fai atu ele fo le atu no lau fionga ia pe o fionga tau ili ia ua e masani fo lungo fai vai ia malia tele ai e te saune o lea pe o le timo la tala no ele nei aso fai vole mafo fau tatu te va ai tu i le ai singa o lo anu nei le peo no tala pia tu o te fa ai ngoina ia le ia road show o lo nei o le ai singa io ai si ia to mai pule la tu ia e petai io ai si ele lo foi ai si io ai si e pe fa ai lo tu ai lo la tu wata mai mo la tu poto male io o la tu winga o folinga o mafofo e lenta mata si vanga sia o lau o fionga poi ia o le tangata o le mafofo o faiva io ai le lei on tata noi pita te amata si upu
e tau lata mai le upu le o le aisi. Tava ai le i whane mawhau road show le iei. Whamui ngana o le aisi le atu. Ia, o tuna e te whasoa mai fo o ia i lau sila iei i vaanga le mai whaloalo lava tau ni. Tai, ole nganga ka ua e pe ia o le me masaki. Ia, e pe ia o kumanga fo lea kongo le fo ie fo le whawhongfonga pe o ngai sangoa. I kulanga ia ele o malama fo ke ro ngak ai le ale boko el pau sila fia. I kulanga ia vai ngai ngong koe wha mangingo koe wha pipia ku iai. Ia, ole ngā lawa e pe ia o ngā kau pea i kulanga o kaimi e whaasoa ai. E whaasoa lawa i le o ngā sami o lo ka oko ai i kulanga o sila fia ma le loa. I kulanga o vaenga ia. Ia o ngā manga ia fo ai le o kalangoa la ai sao ngā le bula o kalangoa. Ia wha lupe ar kulanga o lau ngā luanga ia o le whawhau whapiko le mawhau maanga fso tai. I kulanga o vaenga ia le ve ai la kulanga o le aia sa o loto la ia kakau o le manuia lau tele. Ia ai meiser kulanga o afianga fo lea o porkiki le manguia. Ia ma kulanga fo ia o kula fongo. Ia ai whaasolo e le pikanga ma le nuu i kulanga o kumanga. So vaenga ia kaunga mangingo o i fo ilae e kalangoa iai ia loo fo i vai. Ia whaasoa pe o ngā sambi lea o umaonga. O ngō o iei se loa po se vai. Ar ka ua le mele, mga ia le mele ua e saungoai. E ka ua le mele pe o ngā saungoa kula fo o le pe whaongale upu aisi. A kako o lo loko le fo lea o ko wha mangingo wha Samoa. E leo se mea fau. Malia. Ke keu wha peka ka polabu wha ia mea. Samoa ka kare wha ia. I think okay lo Samoa e kaunga len mai e lau langi a kon mele ka o le aisi. Ai a wha pena e wha upu wha Samoa i longa loko ma longa angoa whale a kon sa o me ka o le sa vali. Ia, kuula ia i le upu fo lea laka mai laukele. E ka ua le sa vali. Ia, mali. O le olo maau, kasi ngā upu e whanga, o le olo maau o le sa vali, o le kaulongolongo. Malia. O le kele ia o upu e whanga. Ai a kuula loloko me ka ua loloko. Ia o mwhai ngole leo le mele whakio ngei. O le mele vele ngā mukia. Upu loloko ngā ole. O le nguu. E momoli i le mea lea. Langa lai ula e le si auri. Ia. Lai whai ki o e le si auri i si fwoi kai le ua lewa ga i le mea sa la ko le whaia. Malia. Langa sa whaia me loko i la ko ubale me manga oai. Le ua o le kaimi ua sui a koa i le kai ma le kulanga o fōringa o le porkiki. Ia. Le ua koe o ama koe o mai lava. Koe li liu fōringa o Samoa. I le mea kala whea ngai ma kūmaanga Samoa maonga kanaka. O le ala menga. O le olo maau, o le sāwali, o le vele ngā mukia. O le kele ia o le history o le meka o le vele ngā mukia ngā whai kako kua a yaso ia. Sa ka kia ai le fua. E fua ai le kako sāwali i luma. I kūlanga ia vaenga. A wakanga vele mukia mai kaimi o maare koa whako a baua. Vele mukia mai kaimi o ngā whangua, vele mukia mai kaimi o Salamasinga, vele mukia mai kaimi o maare koa ngā kaungure loku. A kou whanongongo lai melnga. Ia ngā lai mau ai i kulanga o le history. Ia, kong kilo ko koa ale iai. E leo se mea fau. O longa winga, a whai o kai o leo whanga mai kai fo lea maka pala ma o iei ko mai. Fo ngi whao ngā ai le mea o le concept. Ia po le angoa whale o me ka o Samoan culture. Ko Samoan politics. Le masangi o kalangoa ko e me ka o Samoan politics. Esian me ka o Samoan politics, ese me ka o le palangi politics. Ia po le European politics. Le lau ka makanga ka vai mai fo linga me ka o Samoan politics. Wa ko e fo i lava i le mea. E kala whea ngai appropriate mo ngā kangaka. Inga i sāwani e wha leo me ka o porkik wha Samoa. Lea lai ka uan me le. Lea maka wa leo ke kikiro ako. Pe ula i le si awari. A whawhikai fo i le ko wha wa ea.
ale fast ia ale fa fa kui ale fast mar kulang al kai ai mai se le lo fai pule ma kai fa por kiki la ye kong il kapenga mai ngai le lua afe lua sfuma kas ia ka ua kele ko foi se ko foi la voi se ko kilo ai kulanga vai o mea sili wa ka ua ma me ko siling appropriate mo ka ko ngaka kala fe ngai mo ka ko ngaka i kulanga o le fa leonga o se manga onga o se ololo maau o se aisinga po se aisi pe nga sa ngoa ia ale aisi manatu ma aisi kulanga o ku maleanga ese ka ua aisi wa ale lo fa kingo ia si dia ko sa nga le mea me volanga le ka ua mele ya la lela o ka ko maka ua ya pe sale ango ia ile si vai nga fo le sa Yo. Leva foi nga filo ko kongo le malai ya fo ngi ka fili sa ngoa i kulanga foi le o sua mali o porkiki ya ma kulanga foi le o nga fa manguyanga mangama vaenga ya o kupu ai mal mangaku ya walava ale la ko ai kial nga e fo ngi fa ngofo ngofi ile tunu a kongo le fe ala mai pa wal me ala tunu ngal fa longo ia mamudi ia fo lele mela alela wa maka nga sui fo ningal politic wa maka sui a fa kaya kulangal vangale nanga ka wa kele mela pe ngo fa yaku ya lewa o kulangal mela o savali male mea pe fa opos ai singa yo se opo fa ngo fie ngala kamai ai le kala fe ngai pe e kango e ku ia ile me ka o le ango a fale o fa samoa malonga au they are like fucking me which is o bakoi o fia mele so ale leila lo fucking ngai kulang o vai nga uma nga ia manguia le anga fale one example because si diang ka one example lakamai o le mele pe a fa pe i kupulanga le ngai le course fulu nga ilunga de valus fulu ya e mafau ile vele nga vao mari ko malonga wainga malonga bonga kaka e o vele solo le kungu e kala ile lo so this is le nga fa penga kai le fa baila wodi le si ir ko inga le ma wole va ngai o le si ku ya la kwai ma le si fo ile da fo le nga o ma ku ngai a pe wo ula nga ye ai ele o mala malama le concept Mengala ngai lo kala ngo le be ngu ba ku mana ngu fa samo e kele mala le concept ia po le ango a fale po le au la ngai fa si lo loko o le ka ko spiritual fo le culture e momodi ai me fa pe and a fa o foi go fi o ka ko por kiki ngale nga fa ka ko a ya o le pe o le fa pa ia ko le kulanga le nga singa manguo le ka ia i lo ngasambi le wai sa ngoi malo paftai ia ole upu pe men masadia ina nga ilo fa pe ia ila tu fatu tu ele tusa ole ao nga manongi ya tasina upu tau sa na upu fa ku ia pe ala no fi fa ngale ai o wingor tanga tai ya walu ai les empty esse me ia tia Maria pero nga o tanga i mai i le melea mana ia lo faso i le melea enta amatai me ia tau platforms ss ia social media o le pe o fa nga e to ina fo i malana fo i ba ai fa politician ia i le mea fa pe mai o le faitotoa o latou na tatala le faitotoa ioe ina ua vatu ae o te talitonu o le sosolo mai o mea i le lalolagi e lē mafai e le lalolagi ona taofi ia swinga le ua alufu ai e lē fape e optional le mea i se atunu e o ia autu i Australia ia tupeu tatou vaai mo mea smartphones smart TV o swinga i o le langa tātou te e le mawhai lana tū Samoa e ta mili laulangi e ta tau wana na iai Samoa ta milinga lea
ina ai le mafaila na mai fa pe a mea o matou na patua me i tonu la tu so fina ka ua ia o va ka le pe ngo fa yaku ka ko kala ngoa ile ila fo ngai ia fo different phases of politics le we ngi o ngala le e bomboli ai le fe au a be se fo iar kulang o la unga ruenga fa i kulang o porkiki as a social political commentator Baka dia la that's my role kulang a fo le kulang o la o onga ma la fa ilonga mai si mau mea e ka ua ai le kulang o kalango ai vaenga ia o le pi ikanga fo le o fo linga o porkiki le old ma le new e ka au fa mangingo le ka ko ka sambo ia is your faces of politics le wa ngai so modern politics sawe ma ai kia fo le modern fo le politicians o manga o twist ko le mea le la yonga o ka u fo ku langa la role as a social political commentator langa la role as a sociologist e ku langa fo le kilo le manguia la tele o ka ko ngaka ma afianga o ka ko ngaka ma le soifu ma le lako soifu manuia onga o le dirty politics o le corrupt politics o le ka nga le mele so akako kilo la i kulanga o mele le face of politics le ngi lo sa manga kuala ko inga pe nga sa ngol padle sa manga kua fo ila ko le le vanga fili sa ngol fa ngol ge mea ele i ke lese audience sa mo e inkalesi ia i the last 30 years ele i ele ke le mon ai sa manga kua yo oi ai le ai da nga wa le nga no mori ko sa o mele ya kalia molo ko sa mele and that's ngai on me ka ole fo le impact fo le nga ka fo le wa affiliated ku langa fo le wa kasia lang ma fo ele nga uia mala mai me ngai mon o lai le kai ya fa la mai ka nga ka lai fa i nga me so ka wa le mele o ka alonga le ma fo e fo ngai e kilo i kulanga fo le e fo ngai ya fa i mai yo ma fo fonga e fa i mai yo feelings ya bo langonga ya ma fa i mai ma wa mionga ma wanga mari yo ka longa por kiki because fa pe ka ngaka o ka longa ka wo la ngai kula fo mo fa vai le lau fai ko fiki i ko kongo ka longa le si le la on quero que fai because ole politics is the foul me ka conspiracy le lau foul conspiracy si le lau fo ke ya so it's really important for kale ya ka ko ngaka ya nga ko ma ka le faces of politics masuinga le sao la le me e pe nga fa yaku la fa pe ia ko ingo la ku lo langi ale lo la vidi le me la kabi bo fe ala kero ka ba wa maka nga kos wa maka nga fisilingia wa maka nga fisilingia ka ko nga ka le me ala kupu so ele o stay still la lo langi la vidi ai ba ga ya la le vidi ko maka ko kako video ko ka ko ma fo fonga there you go wale the video mai lesi ala ku mo la ku right and I think ya ka ila fo la role ko ngol ka lo fa por kiki ile ba en addressing por fa leo fa hilo inga por fa leo inga ku langa o mo impact o me social impact o me ka o dirty politics le la ver ko ngambele wal bawes ka ko ngu le wo ku sama so le la wa langa mai ngai and maka mai le dua fe dua kas so le ma ga ya di mo ko isui ma fo fe ala mai ka ko wa ka ko accepting ya le me ka o me ma ngai ya ba le me sui ga fo ma se me fo le le manguia se be la ka o ko se ko ngafiki le anga le saka ko pong sai le la o ka ko le la o fe ala mai ia o le la o ka ko make ia po le kupua fo le wa maka o make ia ia ai o ka ngaka le piko silinga hurt menga o all politicians
Pe akala ngo sa be ka or common sense. Very simple common sense. Ava pe level fa ka longa ave ku ngo chole la mo oi. La le ka fe rolo mela o la wo mai pe yau. Va ko ifio. E ke le ma fa nga file mu, you know, you're under pressure. Iku langal bele. Wo ye le threat ya oi, pa wo ye lo competition. So afa pe la like stick ka old politics. Ngai kau mafaila o balola wa ai kia la ya awa makalonga ka wa yala wa ka alo kingo wa bele ka ko kikira ko le face la wa yenge wa ka alo kingo ai sia wa lusia ko le popularity nga yai wa ko yese trust wa maka nga fisilingia ka ngaka ia kulanga be yang kopu be sa pong sa be sa le loa le sa le inkalesi yai so ka wala va nga le ai continue ngai sa mol mer ngai ya onga fa wa senga le ikulanga fo le ka ko malama what kind of politics le ka ke kilo ki o le ar kulanga o le character o le politicians o le ar kulanga o politiki le ngake addressing nga pe le ngake fa leo nga ia a o fo il connection nga i nga mafofonga malanga mangulauki malanga kavakau. So these are the factors umanga le ka kaunga ku kalango iai ka ko sa mo inga ia i kawai ka kwangaka inga ia kalango ma kirikiro nga issues and factors inga ia kako over kako kau make fo galemba because elem fainga pengo fa ku lo kala kalwa ngai ale se o programa wa le ke housing al programa fo le wa ia ilalo o through the educational program le fa ngo o le uli masao okay ilalo no masao le kala ngo le senga male i fa malama ia le senga characters of politicians ia malako mafofonga lako thought o lako feelings po lako langonga ia malako wanga po lako amionga behaviors so ka wala va ngale le la mangingo le wo kele ang kalango aku ya po ai fo bla audience le o malama le ile fa senga nga o ile mboli maingar kulang al porkiki ala fo le winga lang porkiki o ang foding ya o le kulang fo le o le impact ya ke o le voter ya le mangingo al bele ni pe nga fa kula ukala kelo kaimi kalwa ngeya even now le ukakalango ile platform ko fo si ke le ya ako ngo sawa le message le o le kulanga i o kilo characters o le politicians kilo i nga thoughts mo feelings mo nga behavior ya kilo ilanga porkiki le mboli mai ya nga ka ngolo le faksukusa po o fair le me la laka ya ke o esa samon ka kalango fo gale i fa nga porkiki le fa nga kalango fa pe le ka kalango ngi wale mix ka ngi o palangi mo ai ka kalango isa mo o ai le ka ngaka pikosili nga close langa politics ile concept ia pole angwa fale o me ka o chamon politics ngala ko fisiki wa afa pe ke wa fo wa ka ngo fa senga le characters ia ngaka malaka politiki well we got the old fellow ole manga really want to go back to the power yes we got Stewie who really wants to go back to the power. Want to go back to the power. So it's all about that power. You're going to return to power. We got the other one. 11 or 4 years ago. Or the cat recording or opportunist. Because fango fi or assessment for ngale faye she was there for 30 years with this old fellow, but she was never given the opportunity. Never. So now nga wala opportunity lela wo mga alo ko hold on the opportunity no matter what happened. Wala ala ba ay ko ang lela wo fawen mal ko fiki plus mali so swangi mayis ka ngaka
le ngā lai o ngā kūlei alu le siku. And our question is kulanga leadership mega happen. We all know what happened. Talang bara le kungu e kopu le mea long ainga. Ai li wa kulesi ku sola ai ki ai ainga. So is that leadership? Mega ka la assessment ile politiki la leng fa ali mai e gabi. She's a real opportunist. Nalangale ko kalia la bango au manga ya la bango le akongo ko mo le la fa la kenyi so ko ma fight and you know what happened fa go fear your kanisamo ngan ko kikilo what happened to the rule of law? There was absolutely nothing. Throw away the law. I fight by opportunity. And on the other hand, we got Lauli who in the position there. Nakele I tasting of the Somalia and make leadership in Kulanga as a parliament or authority my power. Olea la pushar ko olole awang iyo or kakale ile awang iyo. So now they will do anything. Elepa fa alo le ka la au meia langa ka ua a kala ngoa kula I kulanga la unga wenga o le fanga fo le o maka winga o mionga maanga ia mafaufonga malangonga ia misha ia kulanga o behaviors e ka ua la le e bawan mea nga le tunu umele asia langa ka kele opong sai mele we have to look at the factors ikulanga inga ia mafai o kako malama le so ka ua la vanga le nga fai ko ka ua kako fa so meia inga ia mangingo ile le malama le fogale e mawai manatu o ko kako uma inga ia ka mafai ia fo ngai elese ka fa lenga a kilo le I mo me factors o sa nga me I anu ai lunga factors issues e makawai ku langa wa mionga ngaka ye fa ali mai ke oi malako kala malako behavior malako winga ya o ngala mo wai le our paper ya o nga foi e fa ngo fo fire mo le me nga ye lo fa unga so e lua la ya e ko ru la va ngan pe ngo fa yaku o ma ngai pa local ngai ai o le fa incar ngalo decision there we got someone who is fighting back to go back to the power. That's all. If ko ingale whatever fo ngai or ko ingale au manga au ngai moku ya ko fo ia le power so and we got the opportunist ka ko mo le ngama ngai si me le nga mo ka ru ngai and we got someone olai e focus langa politics le address mai mangulo ki ale fast ma le fo ka yo lauli ia kulanga ole address mai yen me ka o Samoan politics politics it's all about families yes awang I fainka ya ko Samoa lo fa fonga ka kuma o I fa ka le upule a politiki fa Samoa langa mangingo at politiki fa Samoa ko ala ku ngeia ai kies le mai perkangi ala woni le malako timako si le fa le anga si ka ko mea ala ka ko Samoan politics it's all if avai lalo uma ka kia la wivi o le mea ka o saku ainga that's our Samoan politics if avai fa ku ainga lalo fa avaa pole a wivi o fa matai which is a rule ai il mea ko o politiki nga Samoa langa fa ku ainga amaka mai febe amaka mai poki ke Samoa amaka mai le mukoka so if you know that concept ku langa fo le structure pot a wivi o le ku malanga fa Samoa langa ki nga e malanga faku ainga o fa Samoa ngan me ka o le economic development
de fa ngai pa langi la ko wa sum ko ya la ko langa fa ngai la ko economic development langa nampa wana ku langa ale bawar ku pe le fa la ko fese me a ka ko there's no room on the kupe ma fa inka ko fa ngar ku pe ke wo ya ka fa but our politics structure but our with ka ko por kiki well level ka ki yo level ka ki fa go fear fa go ka ko me ka ko follow il structure ya por a wivi le uma fa ka oko i by the fofo hanga sa mo ye malanga por kiki ya ate ole fa boba ko le vanga le lo suga ko le pa malo paftai ua mata to ai le te fale te tong te le upule ta ora ngase malo te fale te tong te le ai a sila te mi nei pe o lea whaftai o leo si tia le vanga lea me tau porkiki ma le vava ai voi e pela me le arwe nei mei o savalinga o lo whai nei tai o leo wha ma ite le tangata ele i nofo lea i le toa lua sa whawhai e le nofo lea lau wha ma ite ele le i palemia i le au umi o palemia a o le tūlanga fwile le te vava ai ai pei ele ngata la i le avanga ia po le au vanga po le 5 suta si pai pule nei ia le ngata i tangata nei le si tia on me tau portiki ai te tau foi na vava ai le mo le vota na voters e au foi na si tia faiva fa le mafau o le tangata palota ile te tau foi lana ta avili na o tangata ia le ka ko politicians ai tu faua ia le tu maua le mafau fa tangata sui fu Samoa e te tau foi la i tatu tangata a fa pelo upgrade le a e te vuna upgrade le pi ina ia mafai na le leile development so Samoa la su finalo danga ba ia le ia kulanga lo finalo danga le kula epa ole issue le kakalango ai ole pelu e mai kau fai mai o ngai ku so ele fai nga mai le si ai bakupa le si ku le anga sa ngo e vanga le i kulanga fo le mo voters because ole message mo more politicians ole message nga fo nga le a ko ai ma voters inga ia kilo le fisuia inga o fo linga fo le porkiki pero ia le kulanga fo le malama i le bele kupu mongo swinga ya ai bese kulanga fo le fa nga ka kau langa ya sa loto malanga ya ka kau mo langa e kisi po langa paloko makasi nga mea ia malama le ka ko ngaka po le ko mula la nga me la me o le fa nga e kisi la nga ya ka o questions umanga le e fo ngi e ka ua ia o onga fo le e fa kingo le official fa nga paloko ia fa makala le le ango a fale o me ka o paloko la me la nga fa nga me la lo nga winga fai mo ai po ai e nga ai le fo le nga now mo le future ia makula nga ia va o kasi nga o nga kele e fa kingo e a fo ia komisingo fa nga paloka malanga ro nga kulanga fa makalanga ole ango a fale ole me ka ore kisi por me ka o paloka nalo nga winga inga ia malama leo ka ko ngaka o nga ole te me fatino ia me ala wo malama ka ko ngaka ile winga male au le yor ngai me malonga au ngai kulanga foi le nga siri nga le malonga nga siri nga langa madi awa o nga teki lo le fa ngol bele ya on palasi le ilalo ile fo ngai ilalo fa amado le langa ya po o le manguier fa kingonga o la paloka sia o filo ngia fo le ai kulanga langa de wa fa la vai le fili kulanga kope fast food ko sanga kalwai tulepa sa esen fo lingo ka ko fa nga paloka sa mo sa fai le malu si anga o kope dollar sign
ai sia ua baka nga whaakau le mea whaakau mai foi i la ko foi le sai lalo ia vaenga ma ka mo fai awang i lau kele le awa oinga o ka ko ngaka ia malama sa mongo ku ai ko kongu inga ma le corruption piko sili nga le anga le whaakau pa loka pa di na lo winga and ia ke au ia o le fau ku va piko le ma fau ma anga so tai kalo fai si o ka ko Chorus full kau sanga o fai nga mea. Ai kai fa pa kolo loi ku langa foi le fa mali inga. I le kupe avaku ia o nga pongi sai o nga ngaka ya le nga interest. Ai sia langa lau avaku kupe fa mali nga foi longa loko. Se opo le malama i le concept a ko ma ku pa ka ku me ka ul pa loko. Mba ku ide ya. Ya mali. So sa ka inga fa pa ukolo loi ia ku langa o finga ngalo le kako ko ngu. I ku langa fo ilea o le fa pong sa inga. O ka ngaka fo ia sa ngo fo ko ko mo malai le. Sa le ai ma se ma fo fo e fai nga me o fa malam. Le ai ma se si ma fo. Ai sia. Langa o fa pe nga wingo o ka longa. O wingo ka longa kere manga o ia bana malama ka ngaka. Yeah. Eke mga you remain peka ngaka you remain peka ngaka you voters kaka ia ba yele ia bo me vote you remain for ele uncertain ia pe like if I long facility la ko ma fa confused o sa ko ngonga me le la o ka ulu ya ke on fa ya ko maka o mai la makanga wa maka o nga interest mai sa boa mal kelo kupulanga ia makangaka i kulanga ole kilo makanga fesilingia ngemea silingia which is ole afo ngai ole ya sa loto ngamla ya ka uma e o ile si kulanga ole fesilingia ole mele ku ya le fesilingia ya lewa wa makanga ngadi ali mai ia budi vai or ke kea Yeah. Which is on me because she don't afraid ya old politicians. Ya mga o ngale ya fo ngai maka o ngadi ali mai budi vai ke kea. Ya ai ke e o kulesi ke mi wadi ali mai si vai nga ke o le manguya. Ya le la fe ye vai nga le wa ngai ba wai ya ai finga kale le kulanga le ye o nga saka u kupe lua afe sfuluongo sa o ko sa mo fa kingo se pokalame ile official so fo balo lo inga wala dia mai en malo il kolu kausanga ma o malola ia walu lo ke inkalesi le ke ko el palo kale lua afe sfuluongo election le o vai ya o le papers a ko o va o lo kilo le inga ia improve ma increase la knowledge ma la insight ile corruption dei Samoa ma politics ngau mga afu ngale o kele ku mama ku o mga o kearu insight because ale yaru I kokong ma e filo I meia e pisa ile corruption penkafu mam penkafu ngai mam lam afu penkafu mam lam So I wanted to learn. I wanted to see the real inside of all the corruption. Yeah, the level of corruption. And makuafa lo kilo. All makua o final final view mal option. Samoa will take another 50 years to get rid of the corruption there. It's too much. Umbakwa ke le faul lai go ka kalo le kano sia ya maka o nga feala mai o ka ko ngaka because ke le yo ngadwenga ke le yo ngadwenga fai inga ia ko revive mai ma fo fongo ka ngaka ma educate ka ko ngaka kulanga o kilo ile leanga the whole impact or corruption, political corruption in Samoa. I mafua mai leaders.
I kulangal ia male lako o lako mafofong ma lako langonga ma lako concept sama ngao inga ia whakau pela me la mga wai so ia mau pela mang malo kaimi uma a fo ia dominate the power and authority ia makau mo fai fo lea ia continue pea ia manguia mo se vai o ia ma si vai ngala kiki ai fo ngai ai ignore uma ia le kulanga ole mamalu le tunu ai me se ia voters ia o se ai ole kele o la ma kau nga vai kau ole makua ole kele me ka ole me fa ai ka lafu o fa upunga ma mo me sa ole ai ngai o ka ko nga ele ngakai ile fo ai o kupe fa kauka ko palo kai kupe ia ale ole me ila fo ia ma me laiva ai aku me nga fa kingo ai ele ise fa ma lama pe fa fe ngo fa ngame ia pe ole nga ia le ai manga ai ia continue pe menga makau lai pe la ko politics ga i vai nga abasale ku langa fo le ngai mai ia ko mo fai i fale le ku langa o economic development i Samoa ia ele kara fe ngai ma ele kara fe ngan economic development Samoa it will take another 100 years fo ngale amakai un ko kau fe loro mai walanga kako ele ka ko resource ele ka ko minerals or coals ma ia babo me ia wa fo ngi o ko ale ông suau mấy xí màu mè phô leo và pe kau ki kango di mai no kasian bela kau ke ngofo ka fongu and if you gonna afa pe alu me la wali le interest me ka ol politiki fa vai la lo me ka economic development alu wa sa uma ka ko mela sa uma fongu yang se ilo la ia le se me ke ngofo pe ya bele nga makau ngo makau nga fai aku makau nga le la vivisia nge ku la fongo le fongo which is langa sa o le tentanga me ka o mafo fau fongo I fa ka o mo prioritize me ka o economic development I lo aku ngu ai ke kilo ku lo aku ele akose a familia nga ngaka ele ai la resource and that's a very stupid concept ko nga por kiki because silong fa valvalenga langa ile kala fe ngai maleku langa la yai ia le kungu iku langa fo le o longa fasingo manga you know completely different kai yo ia se bangawo wa ru ake wala ku ngisi mo ngi aulo sa mo si swau ia kau fe lo mai ia pe bo ngai minerals wa ngi si me but what we have now ngai ka mai me ai mo fa nga ave iku fa ka ku ka inga mai si but ile kai yo o ka ko ien menga but olesi a fo ngi be sa o kain side ku langa fo nga vai kai mi ile ingo fola by Samoa is now ole wa ese bale ku langa fo ile o ku ma ki vo le wa lunga o ma lunga me ka o development country that's bullshit ile ka yo yes Samoa but that's political talk inga ia fo lea ngai mai ma fo fau ka pe o sorry mangai me ko inga lo fai wa mama but that's manipulating talk ini so ini kai pau mele mga umia on mele ka ngong yen mele ngi o lewa maka ko kikilo ko o lewa yele se leader interest malanga vaenga inga ia fai me ka fai mo le develop mayo o ngaka mo from behind from the back from behind fa pengan ma fo fongon me ka ole politiki ole politician sa mo ole ye ko farmer fa ukanga ole ka okoi yer kulangan malama le angwa fale male au me ka ol sa mo politics develop from the back which is le ka we ke ole le mele le ya fo ngi fola
makala ia ko el fast o le meka o le social and community development. Yeah. That's our politics. Ai ela se leader fai el menga so be o leader nga ko fakau a wa ama losi lokua a pe ngo ve ama losi kua i le community mainga ele woli al ma lola government of the day ele woli. Yeah. Asia la was staple la on kangaka wa ande bo wel malo i ngad wenga i al malo i na so pe i le fai development malo la kon be i le government. Malo. Ai ole politics Samoa. It's all about his people and families. Yeah. Pero fa baba kule vanga le. Malo fatai pe jole vanga le ta no ia. E moni au ua loa tau sanga o lea fui vaenga. A pei o le la kou a lea take o le economic developments. Yeah. O le fausia o le landscaping, o mea te tele ma mea fe i lafi. Ai, o i tasile mea na u peina ua ngai e tue na po. E fia la i le fui vaenga i mo mea e ka o big projects i a po madunga te tele nei. Langa e, it's all about money. Aua foi pe latu o le grant, pe alu atu po le arto inga po me watu ali se leni tonu. At the same time, o la to control, e uina control la me la ko le marsianga o le power, money wise, mawala me kau economic development. At te o lola le social development. Ia po le tau whai ati na e mai ia lea poi. Ia ainga. Ia, teipe ia le mea fole leo le tau tamnoa na poi le vanga lea ta ua o le apoi. Le World Health Organization. Le ho. Ia e. Le na maua e mulimuri Amerika. Le anga lea tu nuu e poto le anga o saina. Oa en. E lai titia se la to tupe o le tu tonu organization ia wa foi e loa ele mau to se la to mea se la to mea mama ai fia la avela tu ta miliona biliona ia tnuia langa e mau ai la to mea mama mena mo ko foi mele ile mele mai so fina ngalo le wa ta wa ai le pionta fa la utilina le ese senga o le va ai alle foi alle al HRPP. E fai ai mo lato musa meni o big projects. Kanu ngā te tele nei. E tau te tilo i ai i le control, tātou te tilo i ai i le mea tau, i le tau se leni mea tau tupe, tātou te tilo foila i ai. I le a fianga o Samoa. Pe ale mawhai, pe ona e tau ele, Samoa e muti noa le ni resources toi pe pekai mea. Le ai ma se resources to be back na fau lola i le LGRA 2008 so o pe ma ne fo de tala no melia ya au lava ni salua i lalo le kapeta melia yo isia nga le ai ani si initiating al tu la fono na initiate mai el ADP malato e ana tu pe avatu i Samoa o le popo lenga their concern. Ia awane lai loa le ingi ia foi. Ele ingi resources sa mo e payback ai me ia. A o pau ala me vai. O ele o Samoa. Le lana inisi lola ia le RGRA o 8. Ia si tatana no pea. A me whanau tele mai lau sunga li tūlanga lea o le senga o le economic development. Ia ma le social development. E au o na malamalama i elu tatu hanu. Io e wha ale mafau. I whaivo le mafau o le tatu hanu. E au taua ona manino ma malama ia i mea uma mea ne manwhanot. Tai, ko le pa o le philosophy a le human being. Ia po le me kau o le ko wha mangingo wha le kangaka soifua. Ka ki kilo le wha upunga lea. E le ai ma se mea e kupu fua. E alanga kupo i eile mafuanga. Nothing happened in a vacuum.
There's always a reason. Ela yung fai I se mea. O philosophy langa. Kau ke kala, kau ke nga ia kako whakawa I ngalanga ia. O ngai maki ai le soifuanga o au kongu, mau plan, mau fuafuanga. Fai anga I melea, a kakalangola I melea o kilo. Inga ia fai polo keki ke kele. Olai malama lei ia politicians sa Samoa, a mese ia le bainga lenga, ngau mako ngai la ko foi fai ngamalo. Mai ko su ko sanga. Malama lei e yei ko pakakua, e yei consequences o me ia pe a fai kangi kele. Kulanga. O kupe ia e fa'alala ku I fafo I kulanga fo lea o mo meo o whamangu yanga whaale kupe. Se ava kuala o example ke lea a fonga I kauan mele. Sa o yei le kausanga nga lua fe surko lua nga I sulu fiku. Deka ora le whanga lua nga Samoa. And I was also a member of the committee for the human rights. For the advisory committee of the human rights of Samoa. I o fia nga opportunity sa fai ia o masuia so fu maloloinga. I lalo o committee le human rights, I lalo fo le o pulenga ale fo ngia al komisinga fo le fo ngia le ya sa loto po le ya kau. O makola invite o I kulanga whainga reforms. O a lawang I convention po ni polo ke kele avaku I Samoa. O nga avaku lole I whainga malo. O nga whakongu lola I o kulanga fo le ilo I kulanga fo le o mea kakao o whakingo. Inga ia whamania I ngai le polo ke le avaku. Ai ko kongu la nga polo ke lo ye male afifi male package accord ke le yo kupe ole ka wala le kala le ku fa mo o nga manga yo le sa u involve kongo ya wala nga le ma fa yo nga discuss el vaenga el malo pole law reform ya male official fo nga le a lo ia Samoa. Pe ale appear mako committee because we must be present. Ikulanga kilo fo ile ya ingo conventions ya ambai se fau kuanga al mako committee ole fo ngi ole Samoan Human Rights Committee, Advisory Committee. Ya o ngalenga o se example pe kusini ka mangai ngai malbai ko nga kelo convention ya baku. Ela ko mer package. Nga wale wa sa kili kulanga polo keki kele. Ole si ango a fale ako mea leo convention man mele la fayet discussion na Samoa. Mal be avakuari convention pole UN pole WHO ya po wayang nisi kampangi kele nisi organization kele la langi lai evakuai kupe ngai fai polo keki ngai. Makua mau far ke le ocupe involving a me fearful miliona. Ai ole nganga sa umaka wingo. Sa avanga ke le mafau kako leaders kako kai. Inga ia fa bau me le. Ia fa bau package le. Fai ro maka penga me le mga umayai ma ave ro. Ya o ngalang na mawai makuha bango mawai misal o bango ko se ile yola ya ungame wa fi we fai mel sama sangi ai makuha yo fi ngau ma question ile ba fai nga ai sia la ngalaw ko mo fai fo ngale e fai le mel mga umai o ai o ki ako marifa avai o samo an fali o ka ya angwa fali o ka ko fa avai ko ngambela nga ua mangao le kupe ai sui umai le fainga ka ko mea inga ia kala fia ngai ban mele mga umai ia fa foyo either UN or WHO or big organization mai si me bank ke le ila ko project le fa ka ko Samoa so it's all about money ole power nga me le money ese leanga
de ki ofo ia kuri ese Yesu le li ngala ku malaka kupe sorry ave menga o le semenga and even Yesu le ngafai mai vo kale ia money is evil or evil ele associate il fale le ku menga menga le lo que sala ave ia so that's a classic example mele le kala ngoa ko ile danger mel money money is a real evil ile langi akoni e fale nga o ma attract ai vanga ye ma fo fo ka te ni ka ni le lai o ki kala ngoa ko me ya e como faira ka ko samo inga ia fit in le kulanga o le mele manga o mai o ai le ka kai kara fe ngai mar fa vai o ka ko makulanga fa vai ma le o langa ma le world view o samo ma le way of life samo o nga ya lo manga o ye bo bal package le mali so ole sa o nga me and that's ole concept nga for le politicians for le e fau ile dollar sign longa langa politic e makwa manga o i kupe no matter pe a fai ngai on kangaka pe kupu se fala lave le consequences se me pico sili on ba kanga por the impact le anga mo on kangaka he doesn't care pa wan me mo mai me la pe fola melenga ka ko o mai fanguan melenga ngao ya and that's exactly what happened o ka wa ngau mai a kangaka fo le malako checkbook malako kulanga kupe e mai fa la mai luma ka ko politicians va vele also ai le mafau fau pe fa ile consequences por kua pa kua mengai le ai nga fai ma le lo ai se ua attract kele ile kupe and that's a danger of politicians for nga o le lako anga fale po le lako amangulau ki po le ngavakau o le money it's economic development fikau ia New Zealand ma sia ko ngu le fikau wa ia faka wa ia lako kupe because they have resources yes e mafai langa fai e politicians in Australia e mafai nga fai politicians e au ko ngai America i faka wa inga ma Europe ma isi vaenga o lalolangi ma alapi ma ele mafai nga fai Samoa ele mafai so benga e lo ai ia le fililinga Samoa e fai fili i le kai e maka pala o lo ia o le kai maka pala e ia le ko fa mao ma le fa au kanga e lo loko ma le loko la yo ma le fa au kanga e lo loko ai fa vai mga bottom line mga me e afi le lofo i onka ngaka so sa o ngal me ia le mo ni mawalga ngai kasi le vaenga sa o manatu o le o ia ile kulanga fo ile o le ilo ilonga o le kula fongo le LT over wait e fo ngai sa o mangakua o le priority nga al fainga malo le o ma ko ngai mo ia le ko fa le kong I fa pe leave that as a priority lo wa mangaku ele kala ngoinga ele reforminga ele se reform ele se au kanu nga power me ole kongi sami io la kole kongi sami because ele kakau o nga o sa mo operate mele ionga ka mai fangua ele fa ku sa ka ku fangua isa ku nga sia ka ko mai fangua lai and even for ka ko fangua lai ai ua fecus full pasenio ka fangua la wa lalo ol malo yes e fai asi e fai asi le anga kele asa mangaku ile afonga i fanga malo nga bo ia ai ele a fainga le a ko fo wa il sa a kongo e kaulu ia kula mai ia fa wa le fast a fai ia o kilo le vainga le
awal vaenga le kau nga bakwa kia I umai fafo I kula fongo nga langa ita o kula fongo is very dangerous for our people awal kaimi ai ya fonge allow ai ma encourage ai continue pe ya unless lima suka usanga wa les kala umai lalo le o le fonge yo le o le malo ia kula ia fangua fa'alanga nu which is e bakwa ke le al fale ton yeah la me pau te lo le vaenga le wa tala no ia tulanga yo ele mai sao le oi mo ni le ia sao tatawa na tu la vanga tongi le mona le fono le pita ina le watu lo te me fai mai o te tala no I se si o le umana me se kasmilen ala ma ko ngana ni tu ilalo in the first place pero si te le ana tu lo ni vaenga le o tao mai la I langa lena eta ua I to fi na o to ina le to fi south don yeah this this scary situation ai ale tu ona te ai ona to temi ma matur so fu o ai au le la vai fi na o to fo I mai de mele o ma fu pe ele o lilo mele o ma fu anga tu vai le malo lo le mata sa le I malolo o le ala fa matala mai le tatu ai ma no fo nei te ba ai fa le mafo fa wa atara no mai te ba ilo na io na fonga ele pula le mai o lo ala verto ia le me le lo tu o le popo lenga le ia I lo le tu fa mafo fa ia o na to tu lai mai ele to iai ni mafu anga te taulo na to foi mai ole atam fai ai fua la uva ai ilona soi fua wa matua o lona fina winga I le 5 tausanga ioe masiona lona health ele o toe iona fonga me umala fa pena ele o toe tala fengai a fai e toe tu mai to ina le o te taritonua iai le ai pe le asili atu le anga le atu I meo le atu le mai isia langa o le la sau male winga tinga le o tatu vai temi ta amilo e take lava tangata to tasi so o langa la I foi mai le ai se mea le leias ai fa tino ai lona ola tau I masui tu la mai I le 5 tausanga le a fa longo me la sa mo ta fa so pitore a me sa fa so fa na fo fo ai ile na to ina le pesa ore na e to fo wa uma for langa na fe me to fi fa po sa mo filemu wa le filemu sa mo ona ia ele lo te kerlo na fa ina ma no fo filemu me la le besa mo o le no fo le to ina fa oso tu le me e a foisa ele o no fo le me tu ila popo ya le wa ta ua le to na to fo mai la o tiro ele o situ langa le mo le sti spenga malo to le me tu ina man fa lo so fina malo verte ya ka ro sa or ka ua kala ngola ko ku langa fo le factors ya male angwa fale me o ye ka kala ngo ka kikiro la I ka wa assessment male view so ava pe ala kikiro u ya mo kikiro so soangi ku langa la facility le ya o ka la ya le o nga samile o ku langa fo le o wa fo ngi o afianga o le mafau fau ma ka u ai la ka ko pa I mo me ka o characters o mo me o wanga o mio o winga winga faali le include I lalo o fa malu me ka o behaviors ese ko nga behaviors ese ko nga kanaka o me behaviors e fai me ka o e koru me mawai e lua me mawai behavior o ma fau o langonga ya malau action
Nga o mau le me ka o behavior po le anga. Ele ba fanga ke o kupu mai se behavior. Pe ale se ba fo mo. Pe le ai foi so le ngonga. Wa o fa kai ka inga fango fie. Pe o la ke fie ai ala skurimi la ki kiro e ale sa okupe. Ya o nga kuinga nga wale e fo le ke fie tastinga. E ke fie linga fo I lo le so madio la skurimi. So ponga sometimes either you can afford it or not afford it. Lua la me kupuinga kangaka affordinga wa fa ka mala ka skurimi sa fia lo winga la me lo kupu action na kupu po la bi lo u fia le nganga ale ai se be fo ga le kupe fa ka wai ke wa lu se me la skurimi les babalosi create ideas of violence. So that's a classic example. I kako kilo characters kulang categorize ay kulang me ka mental health conditions. Pa fay kalangoa ilo nga Samuel la nga duenga. Fa fo ko ma fo kai. O fo linga ya di ali mai. O fo linga uma o le si vaenga ka kanga ka foi we me ka o for your mental health conditions po o afianga o le mafau le mo uma I kero kanga ai kanga fo ngale a mafau lo I se mea fo ngale walu I lo loko e adu foi bolo la ngonga malo malos bolo ngau inga ia mau classic example kulanga fo kanga ka le o mau me foi o le violent mo me fo ngale ko nga behavior fo le bully bully lu solo ko haka fai ka kala solo manu fa kupu fa la fo ngale fai kala it create manipulate ma fo ngo ngaka and that's a mental health condition only fa pe si ayapa wa olo ngaleanga nga kulo nga olo le level wa fongi wa maka nga disorder wa mo me ka disorder lo nga winga wa fayashi wa faisi fale ko wa onga tulang onga le kiki wa fai wa pe wa serious le kiki ya fianga nga onga create mai le o le mele ka o ila le si vai ngale ka o le fogo le multiple personal disorders the multiple wa filo ngia winga fogo ngale I include the bullying and violence all le ke recoile o le narcissist o le example le narcissist o kanga ka fo kwa imanga o lava manipulate kanga ka uma that's even worse. That's a worse part. Le lai o ai le kulanga lai le fa ali mai I si foi kai ku nga ia ku pe o Hitler. Mai si leader so langi sa mo fokate te fokale well known narcissist. E ma kwale fi ko ilalo Right. Right or wrong. Lai fa pe ala ko sa alang mele fai. Leo ka ko ba I ke min ngai pe. Absolutely. Absolutely. So now, o le well condition ka o narcissist. O le mga o fia ko ilalo sesi. O kanga kala wa penga e mga ala ko e fo ngai ia fai ale mele mga o. Po le ale consequences. Right or wrong. He doesn't care. So melanga le ila assessment, la professional assessment. And that's what I'm seeing now. Menga fair kwai. Is your characters le u fa alia ku le tunu mo kalangoa kwai. Kilo ko I me wanga ma mionga ma afianga fa le ma fau. Le la ka ia u go. Le la fa kingoi lo pa loka. Wa fa pe ke ai ku I winga ia le u sau ngai. Wale ma fainga ka ofi o mga o sao ai te bi uma mga o bully ka ngaka in any way
kala fela wai ya fa ko ilalo kus lima fa ko pur kala so do we want a leader like that or fasili nga samo wa leo ka ko de la wa fasili mai leo wa ka kau nga mala samo ile is a single character fa ma fo fau manai awang ika inga se selo ma fo fau iku langa o kele isi ka ia narcissist ka ia fa pengala ko wingo ole poko ye fai mea twist ile ia ku langa fa makalanga inga ia ko singa mai ai ia me followers okay but it's all that's all the tricks of political game pe ngo fa yaku elefia malo lo so ilonga lava woki malie lo well even most of the narcissists elonga hoki for ka uma he or she will go to the grave ele manga o sui so ole fankanga ila fo nga wenga I kongo fasu ka sanga nga duwe I was dealing with so thousands and thousands of narcissists for ngale murderers fasu kangaka baka serial killers fayalan tatu ayai ole mai fa le mafau oh yes absolutely those are mental health for ngale conditions or mental disorders why the fa penga umaka ko fa penga umaka ile yang kanga ka fa penga uma there's only a few percentage of those people ele ma fayo nga finga wa ia ele fa fi ko ilalo finga ma losia right or wrong finga wa and or the problem or fa fita ulon menga nga stick ia kanga ilanga condition ngai ai ele fi ko ilalo he will go to the grave for with it if you want to face a message longa o kif ko malo longa manaya ne tulanga le utao yepe bari ai ore ta fisili muri le ta te tala no le mele kai ta taimi o le ua ambele tangia te mai tai pale mia o le malo tausi le wei au leo ma le fu fatino ina leo yesu swenga ma le ua ambe le mo le mau leo ile official to tai lo yesili ile morianga leo fatatia pai lai te mai tai pale mia o malo tausi le tangi taua nau to ina lea ia le official leo arrest lola ya sila le mafau na lenta ta ua le amatanga o le talonga le tupu o somebody that never been there versus to lua le sa fai mola ua le no foale le ase ai fa le mafau ia na fu isau sila to ia le la pe ua ata ma ia samo o mea fau langa ana le tura ia la tu le pam fa pe tu arrest lo la au del maleto le lo ai o le pe foringa au fa tasi mana tu le al mesin fanta le na ta o tangata na no na palemia against the tangata ele yo o le fai un decision mo samo ato ya le la o ta mata pe no ofisi a mai so fina ngalo fa al mafau io ile pa inga ile to inga mele o tu le mai ile termine ile to lu vai aso tato o le parota au le lava eli ale mea ina ia au lava ni isau mai le tangata le tamani o le tu ile mea o fai mola o le o le fai mata ita o le ape o pule o fai mapule o sam ma fa lo okay fongi e ku mo ku kusa ke le me yang ka ka ngo nge ma ka la yang le ofisili le e fa se ngai ku langa wa mionga ma fa fonga ma ngonga ya me se aku langa behavior ma fongi ma anga le la e pe on ka ka ngo ma ka o ya il pat le o ka nga ka fi ngawa
o ngai mga o lawa I ngai awanga I malo sesi kangaka ilang whaingau. So o symptoms nga po o aunga nga me ka o narcissist. Nga ka makwa le mga o avi ko lalo. And kirikilo ko koru lea. E ko lua kangaka sa whaipoipo ko fu ko sanga. So la relationship mala kulang la thinking mala feelings kusa lelei o mau ku fo I la mafka ngai kulang o la fongi o le political relationship I kulang al vai ngalea so long winga la o le o mau le avango kai mingi when they see afapeke for example kilo if they see the other side they see him as a threat. Yes. And that's a very key word. If ang ngai mayo narcissist, po kang kafonga manipulative, manipulators. They can use that tools. Fogale that word. Kilo ako officially niya la ua po question the authority. So they can see that person as a threat. O se kanaka o se fili. Lalande ki mga ko fako lalod fi le fai de fili. Ia awa nga I malo le fili. Langa ke uba lo ya oi. So le fili kuso le fili ya oi lo mga. O nga ke ika ia le mela la kupu la aya kwala amang wia. Le la ya le ma. So ele fai long of ele fa long feeling ngale relationship ko e pa mga ami man kako lo in our common sense kakikilo ko la sa they were married in politics for 30 years even more or even more so if I nga ka on disrupt the relationship there langa wa makwa ango ir kulanga ol malama o les and when they see this fellow as a threat nga makamayar kami ng famavayan kamale mesayay these two saw him as a threat from the very beginning. Threat to them. Absolutely. O nga lang create la conspiracies even for it's a true conspiracy. Ele se me nga faya nga mi nga fawa kwa ko dole mal plan yai le kai me faya fa bukai le le mal angal kamale you see what happened ma o ar kai me la kamai me fo le faya kwa la faya nga makalong move inga ia convince ala udi inga ia agree mai nga kikadia inga le adu from school which he did lenga mali ila udi lenga mali ila udi ave bolo ngala bongo wa menga ke le sa oile le kako le pole le falang ngala le ave yang aomi kemi she is an opportunist oskanga ka susu ava ngo ala ye le plan le conspiracy lenga fawa ku I Malaysia ni me fanga de nga la yang malo share ko inga le mfainga nga fonga nga fide mu wa ga fa pele ele o conspiracy me lenga fau lenga fau mai le amakama longo winga fa pegi wole va baluru ko le po wole ko fia yai ai de yai langa ale nga balo si mai ya ke mi nga sau male ma fau sau la ka le en awa nga it happen achieve la uli le leadership. So la take it now. They la mele wa kalong ho morianga. Now they see it's really coming. Ale wa makang va yaku makwa lo fi mai le tunu. Ya la uli. And that's her. Ya la as manipulators and narcissists. That's wrong in la thinking. So e ka ualan mele le fala nga le faye makuha ko pe awang ya la uli makau mongo ko pe ngai kuku walalo ya la uli malakeni ako mo foye
o ia fa fonga ma ngepo kalame ia mau al kongu ia ku mau pea ia le ko fau kuanga ia lauli fa amalu si au ia lauli aua lava nge ia fo nge ionga amanga ia le pola le boku mai kua but it's all part and parcel o me ka o a fo nge political conspiracy inga ia aua nge ka ngu aua nge ka ngu langa leadership because elese la me ma fai te minge la wa ia kunga wa fai asi le popularity o la uli mar kulanga me la up yes pawan fau kwanga ya la uli just ignore the negatives le waku I vanga le awa fo nge ko kalango la bel nga fai ku because o la mo yanga le ka fai nge e so kula fongo so kula fongo wala nga o le se foundation le fa vai kula nga be and in fact le fo ka kai ba ye malo ye sili la ko muri mai conspiracy inga ia faia o nga fai se me por lokai ia ngai kama li ola tunu ia au ia o ikula nga vai ngale there's a lot of hate there's a lot of anger hatred le happen I ko rua lea aisia they don't want to see him achieve ikula nga vai so they can like kau ai so swinga ala o piliki ai pawale fa kuanga fa fonga mai ia le lori ia lauli aua lava nge I maua se mi nguke lo kaimi e ke kalangoa ai mai ka kalangoa e ka ngai makoia manga ia bele valo kwai to let focus on the prize focus ile kulanga o le ka lai o le au moli le au e vevele mukia nga ile tunu inga ia malama o kangaka ia ma kulanga fo le ia fa madi e inga I kulanga e ko ka kai mai le malo si anga ma le power back to them because le mo ma lo le mele finga o ko lauli then the whole power will go back to the people e ke le ia power ke mingai la lusi uma ka ngaka le power langa le o por kiki ma lord por kiki le finga o ko lauli o por kiki fa sa mo la laka ile anga fale por kiki fa sa mo ile aki nga inga o ainga o kaka o u mai ku malo ya o magu malo fo ngar ko mai el power I lima o kako kangaka ia pulea ya la ko me fa ya la ko kongu I kulanga me uma fa te tele mo fa so ta ngai muli an mele fa mai ta no no ta no lunga politicians no ta no le lau te lenga o ilato e a foi o sa ilia ta I o le tu ai ta pai mai la I le la se ta tala e ambe I the audience ta te tala noa I voters ilato e fatino wai ele faina fatino ina leadership e no ma voters la se tapa ai ma ambe se faina se ni ta atio ta faina fa al ma fo fau I tangata palota o tatu watu o fea falala iai o fea faia matpoto faia malelofa ia loa filifili ia se vaenga e loa moni le alofa I le atu ia fai mai o ta I sau sopanga I le vaenga lea ma ia le vaenga le wa ma o langa le vaenga ka ua lea kulepa walanga po o ai lava e pisa ngei maka upu fa por kiki le ai ma se mea politicians se mafai por kiki o kako kangaka o voters you as a voter kako kangaka Samoa lai u le pule o le mea lea mali so ia whaka ua lau pa loka o le pule lai ke ua le authority e mawhai ea nga fōwai lau pule I lesi kangaka ia avea makaikai ai kusa lape kaikai o me ka o le pule
So o whaanga ka kau lau pule. E ala langa e whaanga le lei lau pule ma e mga inga ia kaua ia lau pule. O lau malama lama I kulanga o le mele kupu. Mari. E le mawhai po waia se ka ngaka poko I whea mā ka mai. Aia e le malama lama I le mea. Yeah. Ya, o siri aku ala siri ala le ku. Sa fa rai fa long siri. Wai e mawhai o nga e mawhai o nga e loa le mea. Yeah. Ese upu nga e lua o le loa ma le malama lama. Fa pe ke loa le mea. Good. Ya, ai siri aku nga kawa. Ia lo malama lama le mea le wa e loa. So understanding is the key. If I yellow decision. If I can all me uma ia o la if I e momoli yellow pule mo so kai kai. Ile kulanga wa e malama lama le ile ango a fale male au male winga. O le mea de fai. O le ka o le mea de fai mo oe o ka ngaka sa mo. Mo oe o kai kai o ainga. Wai malama lama le lei wai malama lama I a fonge I a fianga o whaamanguyanga o a fonge weda pe whaamanguyanga fo lea laka mai pe o whaamanguyanga ai mamao so o mea ngai fuafua I elo malama lama I mea ngai mesa anga wakau kilo si siri lei ko anga I makua whaalongolongo ngai anga wakau aua ngai ka inga whaapa ukolo loi kulanga o les ka ngaka ia lau pule. Mari. Ka whaanga pele upule. Awal whaanga upu paloka. Ia whaanga male ka kau lau pule leke ua. Langa oe rua koe pule me ia. Ia o nga ka ua le ia ke oe. Ka ua I lau ainga malau whaangau. Ka ua I lau nguu malau kumalo. Ia e maise fo I ko e kalesia. Mari. E ke kilo ma e malama lama le lei. Awang I ka inga kulanga o finga ngalo le tunu I kulanga o ngai me o whainga a inga po o ambe I malama lama le lei ka ngaka e momoli mai I le au e lofa I le lumanga I o lau whangau maki nga e mai oe ma lau whangau I e manguia mua. Mari. Me manguia mua oe wa e maua I le kulanga o whamanguianga a mai sa le everyday life. Yeah. Le aso ka ikasi ma le aso ka ikasi. Ya e ke kilo la I vainga le momoli mai ai le fo ye walanga e le ka wa ia la puar ka mafainga le o ko fa fonga I ango a fale o a fonga yo o mangulau ki ma bombeo a va kaule ava ya e ke le ale se senga ai e kaunga ma lava le ia I vainga le ya o nga maua le o lo finga ngalo ia e wha ngā le lei lau pule o ngā kōlo leo lau pule I le wha ngā ingo lau palo. Ar ka ua ngā le melea e mori a koe fo se whau kua ngā pe o ngā o ngā sāngoa I ar kako kai. Ia, a wā koe fo I ma se piko amo la kou ma se kuku alalo. Ia, o le vai o le ko inga mai la kaua. Ia, e kuku waku I au kafa o lo maau. Ia, a wala walo finga ngalo. Inga ia soa le lei lau pule I kulanga I ko ai lau pule. E whakau ai ngai mea ka kouke. Ka penga ku iai. Ia, o le ngana kule pa sosanga koe kari ngā vaina. Malo, whaftai tele ia mo le tau ua I teimi fu o le nunga lau por kalame. Ia e manona o le tā teimi whataina pei o manatua lama ta upuia mo le fiafi ai la fai patu langa le po le solulu o le stofi ni o le stofi ya o le solulu au ia e fai ona faua wai ia le tam ta ia manisium ta upu le lumana ia wa lava fita fa fonga le atu o le nei ia fiafi ma le ta maftanga I le ua I teimi ia ua silia foi mea uma o na fola sia I luma mea ia wa lava fita fa fonga o nei ame uma tatou te whaia. O le malama anga o le atunu. Ia maua se latu whaanumanga le.
mai nei whaasoa tātou te whaia mam tātou te tala noa iai. O le lalo langi po i nei ma le mele o tātou ai tātou atu. O po lili size o ma mea uma. Iai ase tia o toe ua tau whai lava ia le winga whaapukiki nei. Tau whai po lili size mea uma. Ai ta te whaawau ta tanuanga i le aso tofi o le aso fau au tō. Ia, le a tātou i whiro i le mai sfo e matuia nei ava noa mai sau noa nga muli ia ma mai ni o lo faanga i lo ta atu fa fonga mat fa lo ta fa to fai ta kai aku lo sugar kai ya te a ngo fa yaku ele kai kua ma ko lo loko ku langa lo pa i o pa ia mo malu langa ku mau le ko ye se ya a ve fo i ke wa afe ai le akoa ya o faile o lape o le ka mafukanga ma ka kama soari inga nge yaso ale nga fa fikai ya fa fikai fa balol fa koko fa balol o sai ko kua ma o nganga ile tunu o pe o lo ai le kulanga o ko kua ai fa fikai sili mo le avongo wa dia o fa yaku ya ele mo fa yonga kari kwari mai nga avongo fa aulo ya e ku ko fo se vai ma se fa ka va ya o la ku langa o ele ma lo si o la me ma fai ya e ka mo fai ai e moli ku pea inga ia fai ma sao o ku langa fo i o ka mo fai aku o sinei ko inga bai la kaua ya ai a fo nge o le nganga fa vitai o le wa e sa mo ya la ave ia ku langa ka ma fukanga ia skofi ya o la look forward for i awa fo le ka ko whakasinga. Ia ka ki whasoa fo i nisi maka upo le ae ka penga mai. Ia o i se ka whasoa ai o le nganga whawhitai. Ia le kungu malau whafonga anga i o kupo mo ngai. Ia momoli ia le nganga se ma le lili le kulanga o le whasoa nge yaso. Ai sia kilo a le kulanga fo i lea ngai kei ua vai mangua le kulanga o lau kau whafonga. Ka pua i Samoa ai se kala po se anga o le kau ka mali i lau ko sila walo ko fa fonga ya la fo ngu le ai nga fa mangalo ngai ko inga ni yaso ya ai mai se kulanga le wo ye ya kulanga le malu si anga o se kala ya ai fa kele ma fa makala e ka pa usili ka ko matai sili ya kulanga ngai maka upu inga ia maua se sao le yaso ya o le nga fa vitai le i kulanga ngai mafukanga i lau sunga kule epa mai se kulanga pulenga mar ko nganga i Amerika ya manatua ya ole a veloa fai e per ka ua mafuka ko mafukanga i le asotof i kai kas ya soifua mai manguia lau fafunganga Samoa ya manguia kaul manga ngai ya so lau sunga kule epa faftele lau fionga swafa ya ngalile tua ya tatu emose filo ingel vai sfo ia a soifua aso ia Samoa ioe mana ia le meole e pa o ese anota o se temi fo i ua sui fo i whalongo ma tango fie matango fie tele ia Samoa le whaafonga mai poi. I le swinga po i o le whaalongo. O i la tō o iei le ata mai whaapitoa, mea lofa whaale atua, i oe. Mwhaifunga tu whamani whaasopena whaetua le maa temi lea, ai le fau le fionga le suafa. I lunga o nei mea, ai o le tau. O lo matou tufa pa ale mafau. Ia awa se a foi ia se ai taua ai mesela le mau fa fitauli o fe ngai ma le tatu watu temi ai ma faina tatu kilo fa ma fau ia te o te va ai oni fa fitauli ai tatu te va ai o challenges o lui a fai tatu te va ai o lui meia ona au mai lole se fe au le lei mo tatou ioe oni o tatou vava ai o mo meo whawhitauri o ngase o malo
Fa le tonu tele i lo mafufau i mei ai tau te va ai i ai o lu i o le olanga. O lu i o lo whiangai ma le sunga le lauli le marito. Ma ia matanonga nei. O winga i me o le tangata e le fito i lalo. Wale manana o i oe. Piu la lato wava ai. Ua lale tūranga o iai. Umaro lato umalalangi. Ile ai asisi lunga atu, luma mai tua atu, na o ia malalangi full stop. O le mai le na o le mafau. O lo whiangai matangatai. O le mata muli o te whitano e ana umalona lo tutua mo. O le pio tanu muli ale na ave isto ino pei ia lango le tengi. O le meo le ua fasolo atoa una politicize mea umalapa i to tono o tatou atu. Ua va ai i ai le tatou atu ua winga lua uma mea uma. Ua lei loa i se tangata, ua lei loa i le tangata na whaavasenga le moni ma le se, ua le mwhaina tuu mawai le mese man mesa. Tatou matamata uma i le tūla i o tu ina le wheme o ia le tamao tu au tamare noti. Si whafonfonga tatou i e sam. Au mai lola ia mafofonga whapea mai. E tuu o lo ua tali lai ua malo lole. E mala malama i le meta o le rula floa lea e tala noso o ye ta i o le nu ai le mulmulia. Le ale winga o le tala samu. E nate le tawhia le meta o le sa i linga o le memoni. Nate le tawhia. Mai le ai asesina o se leo o se loia. Lea o le nature nga leo langa le tatu teo lai. Tau teo o lon tala noa me tatura fono. E le ai se maru si anga whaare tama, whaare tina e tū, ma whape mai i le atu. Sa moa whamon mole, a warto e tano inga se si mea, o lai ua malo lo mato wa tari. E whasa. Ia vai lau le tūra i tangata nei. A le maua e nei, e le sona tali a biological son, le tamale na mari. Ia utatu whanolo, ta pu e mai ata o mātua mo. O mātua mo'i o le fo'i o le ala le tala tātou sa moe whaia ia mea. Lea ua mai le tala e le o sona tali i le tamu umaliu. Sona mea lea. E whanono ale loto. Ona o ai le tua nei mea uma. La no whai mei tā ofi mea lea tu la roa tua i ai i a limoni tu. Ne whafsanga. O le tangata e lango ina tuila epa malato. O e lana i lopo o le tangata tonu le tau whiwhia mea ia sa i linga lea. Leo vinga leo le tala ua o ina whaporkiki ma ua le ma utu langa le lei mea. Ua o ina mamai ma fofau o tangata o lo te ia tatu atu. Ma nesi mene matano ia. The 2 verses 1. The 2 former prime ministers versus the one never been there in his life. Nga tili whaia se wha ai unga mo Samoa, ai ato rua lea. O la ua le na whaia decision making mo lea tino. O whea o iai mea. Samoa wha uma wha pela o porkalange. Turi mata i li tangata lea tu wheme o ia lo na tali i ma papao mai tu la fono. Ma le mepe mei oto e whaia me tau sa i linga o le amito. Te wai le mawhawha. Te wai whaavare valea. E na te loa o tura fono le mea. Tau te whiotia o sa ili tangata no tie e te mititile. Po o so na tali e le o so na tali e sani tau tala whapena i mea. Leanga le tau langi e tula epa. Ma Naomi. Le me tau o le rule of law. Paenga lai o le rule of law. O le sa ili pea. Alo le o afa mi tau fi mai le tau fi mai malo o to fain sailing. O fe ni me palea fa pe o fa pen fai.
O peni me u balea fa pe on fai. O tu no se ainga fa pe mai le tunu fa pe mai tula fono. Ma lia tula fono. Ua ngata tula fono i. Lai ua malo lo he rest in peace. What a stupid statement. O kasi le mafofau nei tu inga matangata fa pe. Ale tu elu ale fa ali mai matu o tamanauti. Ese mamau fo ringa manata le fa. Tone tu le taula lata i le ngoa. Ape tu au wifi. Ioi. A fai o so o tari i lalo le fa malu o se extended family. Ia po se immediate family foi. I le sa ni e tu la i fa pe lunga ma e va pau tu la fono. E te le tau fia le tu la fono e sa ili ai le memon. Aua ni i fai atua tangata o le HRPP ma tangata o nai te muri e me whanongoi. E te au mai e me se lo kai moi. Mana. Oi te no famta puni tau fi mai tu la fono. Oi na tau fati e te fai mai tu la fono wa lava i awoto e sueni mea. Who are you? Heoi. O le ola le mafofau. O le ola le mafofau. Ia, heoi. Ia le na. Al ne o le sau afe mi olo uatari. Olo uatari. Olo uatari. Wa lava i awoto e fai me o sa ilinga o le miotonu. Sa wa miotonu. Le tau sa ili atu le miotonu o le whamasinonga le atu. Heoi. Le tau sa ili atu le miotonu. O le tūla fono le atu. As simple as that. Lava la tutua mo e sa mo ni e fiafi. Pafte tele i la malo, ioi. Pa anga le la fai pun pa anga masani le tatu por kalame. Ia le fionga le sofa, le fionga le matua, tau ia tau i ili. Ia o ponga o le ala taua. Ua fai fo i ma. Tatu malo falungi o ni e fiafi. Ia tala mai fo i mea lo fale atua. O i lea fo i te mali i o lea tunu. Maua avanoa, ia lela whauona por kalame ia soluta i tasi. Ai fua me uma. I le mafta mai o le nganga o le atua na te o mai le malosi. E whaawawai le tautua. I so se vaenga. Lo fatilat, lau fionga le te teifono, te tai o le tatu ainga whaufai. E sui te teifono, sui te tai. O le te utupe. O i lato uma mana tua foi. Te mini. I leo tueta ua se tua lu se pulu. Tu sa uma to lu se pulu le na si i o lato lima. Formers. MPs. Te mini u fata apet parliament. O tu sa uma masui fa oli. So mene vatuari tala. Io to lo tu tele. Ta pena lo tu sa. Ave uma mea i le sa e te tau o na a ole i ta pena me uma a le fai ngā malanga i le sa ia o ngā tātou wata maila ia leo le tātou whakmoe tue ruwa yaso. Manuia tele o tō whaiba, manuia lau tō sāwalinga, manuia lau tō aisinga, talia le upu leo whai atuai, talia lau tō langa isia, wala no tō aisi le atu, tō te o ma le loto sili o na maulalo ia tō mai le pule le atu. Lesa ta isi ai aru e lungar isu. Vinga na le no ufa o ai na isi. Ese mai upu masani mana o Kaplan maternal nei ia maleao ngā manongi. Ai o te ta ole upu isi langa o tō aisinga lea. Tō te aisi i le finangalo o le atu. Tō te le au mai. Tō te aisi ia tō mai le pule. Manuia lau tō aisinga. I o lo toi nei. Tau tō o masa. Tu le pa whaatai li o sua. O te whatua wha soifua. Soifua me ia manuia.